Moi ben, bueno, boas tardes. Benvidos ao terceira das sesións do ciclo de avances en Ciencia e Tecnoloxía. Este é un ciclo que está patrocinado pola Deputación da Coruña e que levamos organizando na Real Academia Galega de Ciencias dende hai 35 anos. Cada ano se dedica a un tema particular que teñan sempre relación pois, con avances, justamente. Son cursos, son seminarios, non son para especialistas, pero son para un nivel xa de xente que está interesada polo tema. Non é unha debates de investigadores sobre ese tema especificamente, pero sí para persoas que estén interesadas por esta temática. Este ano é un tema de visión 360 grados dos mares, e o de hoxe, bueno, despois de ver como está o mar,
despois de ver pois, as técnicas que se empregan para determinar o estado da mar, métodos físico-químicos e tamén biolóxicos, e tamén, basicamente, pois, vendo o efecto da temperatura, do cambio climático sobre o mar. Hoxe é un tema, bueno, pois, que ten moita relación co mar, pero que non é exactamente do mar, que é justamente todo relacionado coas enerxías renovables. A eólica marina. Sei que é un tema polémico, pero non por ser polémico non se ten por que tratar. Ao revés, é moito mellor pois, escoitar razóns a favor e en contra e para ter cada un de nós un criterio, que é o importante, que non nos deixemos levar por habladurías ou por cousas que lle fan. Vamos a escoitar a expertos que nos falen das cousas positivas e cousas negativas relacionadas con a eólica marina. Bueno, temos que dar as grazas á Diputación da Coruña, tamén a rede de Enxeñería Océans, do CSIC, unha rede que é moi activa a nivel de toda España, e neste caso tamén a Facultade de Bioloxía de Santiago, que nos deixa este espazo, e que, bueno, temos aquí o vicedecano en nome do decano, que lamentablemente non pode asistir, que está nun congreso en Jerez. Así que, bueno, moitas grazas por deixarnos este espacio magnífico, e máis fresquiño, que se agradece hoxe. Pois nada, gracias de novo. Pois, eu a verdade é que teño que recoñecer que hoxe colleume totalmente por sorpresa este evento, porque efectivamente era o decano que tiña que estar hoxe por aquí, pero efectivamente, bueno, hoxe en día xa sabemos que temos que dedicarnos a todo, a investigación, docencia, xestión e tal máis, e a veces non se pode estar a todo, así que tocoume hoxe, eu estou moi afastado deste campo máis medioambiental e tamén do tema das enerxías renovables e todo iso, así que non podo falar moito diso, que si podo decir que para nós unha honra acoller esta terceira e cuarta xornada deste evento. Agradecemos á Real Academia a súa confianza depositada na Facultade de Bioloxía para estar aquí e organizar este tipo de cousas. Quedo tamén trasladar un cordial saúdo do decano, aínda que hoxe non pude estar aquí, quería estar presente nas súas verbas. E tamén, pois, gustaríame tamén, pois, que este tipo de relación entre a Facultade de Bioloxía e a Real Academia, pois, sexa fructífera e demais, como está sendo, e que seguimos así no futuro para organizar este tipo de cousas. Sentimos un especial orgullo por este tipo de colaboracións. Bueno, pois esta é unha facultade que nos gusta falar dela como unha facultade moi diversa, porque aquí temos estudios de bota e de bata, de bioloxía máis molecular e da parte tamén máis ambiental, así que estamos acostumados a que esa confrontación de ideas. Como vexo aquí que tamén vai haber un pouquiño diso entre a favor e en contra de determinadas cousas, e creo que este é o marco aceitado para que haya esa diversidade de opinións, sempre de dosto respeto e sempre con datos por diante, pois que haxa unha boa discusión. Así que simplemente moitas grazas pola vosa presencia e desexamos desde a Facultade de Bioloxía unha xornada moi productiva. Moitas grazas. De feito, bueno, aquí o máis importante, din as grazas aos organizadores, aos que nos acollen, pero o máis importante son os poñentes que veñen hoxe e, dende logo, os organizadores. Os profesores Fiz Fernández e Miguel Gil, que son os dous do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, que son os que organizaron todo o ciclo e que teñen a palabra para presentarnos a xornada de hoxe. Moitas gracias a todos os presentes, ao presidente da Academia e moitas gracias á Facultade de Bioloxía por permitirnos facer aquí estas charlas, e que simplemente comentar que é un tema que a mí personalmente tamén me causa bastante debate. Penso que é algo, un futuro, a eólica mariña que están plantexando todos os países a nivel internacional, e que, polo tanto, como todas as novas tecnoloxías, teñen sus pros e sus contras, e a idea precisamente de ter este curso hoxe aquí precisamente un pouco ver os distintos enfoques, os distintos puntos de vista,
porque o futuro, pois, temos que afrontar un incremento de CO2 na atmósfera moi importante e buscar alternativas para resolver cara ao futuro. E paso a palabra ao meu colega Miguel Gil Coto, que dará unha pequena introdución sobre o que temos por diante. Boas tardes de novo, estamos de novo no curso Avances. Esta vez vimos de ter onte un debate sobre cambio climático, no que vimos que os datos se apuntan a que hai un cambio climático debido á actividade antropoxénica e que probablemente as actividades que teñamos que facer para paliar, remediar ou mitigar as consecuencias do cambio climático pois poden ter poden ser difíciles de adoptar pola sociedade. Dentro deste contexto, creo que esta charla en la que eu espero que sea non tanto en contra ou a favor, sino que os poñentes tamén teñan a súa neutralidade e nos informen, máis que por encima a favor ou en contra, pois creo que é un tema interesante e creo que é un tema interesante para que sepamos como arranxarnos no mar e como ter unha boa ordenación do noso espacio marítimo. En sen máis, creo que vou a pasar xa a presentar a Laura Castro Santos, que é profesora titular na Universidade da Coruña e que dará paso coa poñencia o potencial das enerxías renovables mariñas na Península Ibérica. Laura é doutora internacional pola Universidade da Coruña, como xa dixen, é profesora titular de Universidade na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol e investigadora do Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais da Universidade da Coruña. A súa investigación céntrase no estudio técnico-económico das enerxías renovables mariñas, enerxía eólica mariña, enerxía undimotriz, sistemas híbridos de enerxía mariña, enerxía solar mariña, etc. Esta actividade investigadora a desenvolveu en varios centros de investigación estranxeiros no eido das enerxías renovables mariñas, tales como o Laboratorio Nacional de Energía e Geología e o Center for Marine Technology and Ocean Engineering. Laura coordina o grupo de investigación MARES, Materials and Renewable Energy for Engineering, Environment and Sustainability, que está formado por 13 persoas. Froito da súa actividade investigadora, recibiu o primeiro premio do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, o premio ao mellor póster no Congreso Deep Wind en Noruega e o 9º premio de investigación González Llanos na área de enxeñería naval. En 2023 foi incluída na World Top 2% Scientist List que elabora a Stanford University na categoría de Enabling and Strategic Technologies. Y sin más, Laura, tienes la posibilidad de empezar. A ver si furrula. Bueno, boas tardes, como dixeron, chámome Laura, veño da Universidade da Coruña, vou vos falar un pouco en xeral de que son as enerxías renovables mariñas e que potencial tería a Península Ibérica. Estes son os temas que vamos a tratar, simplemente un contexto xeral, despois, dentro deste contexto onde vemos distintos tipos de renovables mariñas, veremos que a eólica mariña é a máis desenvolvida, entón falaremos do presente e futuro deste tipo de enerxía, en xeral, na Península Ibérica. No punto 5, puxen un apartado do noso traballo para que vexades un pouco o que facemos e, finalmente, unhas pequenas conclusións. Entón, o planeta Terra, esta foto saqueina en Areoso, aquí en Galicia, non sei se estiveches, o noso, porque parece o Caribe, digo, o noso planeta está formado un 70% por auga e un 30% por terra. Sen embargo, o 99% das enerxías renovables que se instalanse na terra.
é simplemente, bueno, un e pico por cento, vale? 1,1 en eólica mariña e 0,02% de unimotriz instálanse no mar. Entón, estamos desaproveitando moita da capacidade que ten o noso planeta pois, para xerar enerxía, digamos. Entón, a enerxía que ven do mar, digamos, pode ser pois, que ven das ondas, que ven das correntes, das mareas, por exemplo, e tamén pode vir pois, de cousas ou digamos, axentes pois, que non están no mar intrínsecamente. Por exemplo, o vento, que está no mar, pero non está físicamente no mar, digamos, e o sol, que incide tamén no mar, pero non está no mar. Entón, as primeiras denomínanse enerxías oceánicas e as segundas, pois, enerxía eólica mariña, enerxía solar mariña, etc. E todas elas son enerxías renovables mariñas. Vale? Hai varias clasificacións de enerxías renovables mariñas, eu aquí poño as máis, eu creo que as máis coñecidas, probablemente a segunda sexa a máis coñecida de todas, pero bueno, poño as tres, considerando o tipo de enerxía, a batimetría, é dicir, a profundidade que teñen as zonas onde se instalan, e a distancia á costa, tamén en relación co punto de instalación. Entón, considerando o tipo de enerxía, bueno, aquí poño a eólica mariña, unimotriz, por exemplo, sistemas de correntes. Hai máis gradientes térmicos, etc., pero, bueno, son moito máis minoritarias, entón xa non me vou meter nelas, vale? Están máis en investigación. Despois, considerando a batimetría, establecese un límite que, bueno, hai autores que citan en 50 metros, a maioría en 60 metros, eu vou poñer 60 metros de profundidade. Entón, no presente, a maior parte das enerxías renovables mariñas instaladas están serían sistemas fixos, vale? De menos de 60 metros. Sen embargo, bueno, aquí poño o exemplo do Mar do Norte, vale? Onde hai moitos aeroxeradores mariños fixos. Sen embargo, o futuro, a maior parte das plataformas continentais do mundo pois van a sistemas moi profundos, vale? Sistemas flotantes, irían aí. Entón, bueno, aquí poño o exemplo de Portugal, onde se instalou pois, un parque eólico mariño flotante fai uns anos. Considerando a distancia que temos desde o punto de instalación ata a costa, poderían ser sistemas na costa, vale, que están dentro, por exemplo, nos espigóns, etc., vale? Sistemas a menos de 20 km da costa e sistemas xa moi lonxe da costa. Isto, evidentemente, pois, tes que ter pois, a normativa, tes que ter en conta a normativa e outras moitas cousas, pero, bueno, esta é unha clasificación xeral, vale? Entón, se analizamos o recurso enerxético dispoñible, o 82% das enerxías, digamos, que se poderían obter do mar serían ventos, vale, oceánicos. E o seguinte punto, onde está aquí, serían olas, vale? Ondas. Entón, o resto é verdade que existe e que hai zonas de moito potencial, por exemplo, de correntes, son predicibles, etc., pero, bueno, son menores, vale? Entón, a maior parte de vento e ondas. Entón, actualmente, a tecnoloxía máis desenvolvida, neste caso, pois sería a eólica, que obtería o recurso do vento, vale? Despois, bueno, esta sería, digamos, unha evolución, vale, da situación actual. Entón, nos estamos, máis ou menos, os sistemas fixos, vale, que dicíamos que eran aqueles que están instalados a menos de 60 metros, xa están nunha etapa, digamos, comercial, vale, das estruturas. Os flotantes, bueno, aínda están desenvolvéndose, aínda que eu creo que actualmente xa están bastante comerciais tamén, vale? Evidentemente menos que estes, vale? Pero, bueno. Despois, os sistemas de correntes, mareas e tal, pois tamén están aí a par, ondas, os sistemas de aproveitamento das ondas teñen un problema, bueno, non un problema, pero, bueno, nos sistemas eólicos mariños xa hai unha clara clasificación de cales son os tipos máis potencialmente millores tecnolóxicamente. Potencialmente millores tecnolóxicamente, digamos, pero nos sistemas undimotrices, cada un que ten unha idea de deseño, pois fabrica o seu ou proba o seu, e realmente hai clasificacións e tal, pero aínda hai demasiados tipos, eu creo. Creo que aínda se teñen que homoxeneizar máis.
E actualmente estás investigando tamén a enerxía solar mariña, vale? Nós temos un proxecto, bueno, falarei despois del, pero nós temos un proxecto disto, eu creo, polos resultados, aínda non acabamos o proxecto, pero polos resultados dá má sensación de que vai ser máis sistemas auxiliares ou hibridación con eólica mariña ou cousas destas, vale? Non tanto parques solares mariños, pero bueno, tamén está aí, digamos. Ou, por exemplo, como sistemas auxiliares para portos, para a defensa, ou que teñen que baixar as súas emisións e tal, pois o mellor cousas deste estilo. Vale. Entón, gustaríame saber que collades o móvil e me digades en que ano se instalou o primeiro parque eólico mariño do mundo. Non podedes copiar de Google, evidentemente, vale? A ver se me sai, porque outro día fixen un online deste estilo e saiu-me fatal, pero bueno. Copiache delo todos. Están escaneados, máis ou menos, sí. Non pensaríades que ia desvir só a dormir. Vale. A ver se funciona. Non se ve. Espera. Ves agora, non? É que está extendida a pantalla, non está... Vale. A ver... Ano máis probable, 2015, 2004, isto é como facer os millóns, 2004, moi ben, vai gañando 2004, non? Sí? Vale, ui, perdón, a ver como fago agora, espera. E agora como poño esta en imaxe? Vale, entón, dicíades todos no 2004, non? Pois o primeiro parque eólico mariño do mundo construíuse no ano 1991, vale, en Europa. E o de Vinderby foi o primeiro e foi de tipoloxía fixa, vale, de menos de 60 metros. É dicir, é un parque que fai 30 e pico anos que se construíu. Polo tanto, esta tecnoloxía, aínda que a nos non sone que é nova, realmente non o é, vale? E é unha tecnoloxía que no sector naval xa se facía nos anos 50, nos anos 60, no oil and gas, vale? Entón, bueno, hai experiencia nese sector, digamos. Entón, se no ano 91 apareceu o primeiro sistema de eólica mariña fixa, no 2017 apareceu, bueno, a eólica mariña flotante, concretamente, bueno, en Viana do Castelo, o primeiro parque semisubmersible, vale, do mundo, que está aquí ao lado, en Portugal. Portugal, de momento, vai gañando, vale, frente a Galicia e a España. Entón, no 2030 non sabemos, pois, se haberá enerxía das ondas, enerxía solar mariña, outro tipo de enerxías, vale? Entón, neste contexto de que a principal enerxía renovable mariña ou a máis desenvolvida tecnolóxicamente é a eólica mariña, voume centrar solamente nesa, vale? Entón, un parque eólico mariño está formado por aeroxeradores, bueno, aquí hai un, pero habería máis, vale? Unidos entre eles por cables que se chaman interarrais, vale? Despois están unidos a unha subestación offshore. Esta podería existir ou non, dependendo tamén da distancia á costa, bueno, de outros parámetros, vale? Esta estaría unida con cables de exportación á subestación onshore e despois, pois, o mesmo transporte e distribución como no resto dos sistemas eléctricos, vale? Entón, os principais tipos de plataformas de enerxía eólica mariña son, dixemos que en función da batimetría había fixos e flotantes, vale? Entón,
estes serían fixos, estes serían flotantes. Dentro dos fixos e dos flotantes hai moitos máis tipos, vale? Puxen aquí estes 4 só porque son os máis habituais, digamos, e para non confundir, porque como hai tantos tipos, pois creo que é máis sinxelo. Estes 4 tipos fabricáronse en Ferrol, vale? Xa, no estaleiro de Navantia Fene. Entón, xa temos aquí tecnoloxía para fabricar este tipo de estruturas, vale? Estes serían os fixos, vale? Que van sobre o leito mariño, vale? Estes serían os monopilotes, os jackets, estos serían para profundidades, bueno, agora sí que é verdade que os hai para profundidades un pelín maiores, pero realmente os sistemas de transición serían entre os monopiles e os flotantes, serían as jackets, que son como uns sistemas de celosía, vale? Similares ás torretas eléctricas, e despois teríamos os flotantes, que os máis, digamos, representativos ou os que se instalaron máis, que son poucos, pero bueno, sería a semisumerxible, vale? E a SPAR. A SPAR é como se fora unha botella, vale, de Coca-Cola, que a metes no mar e está lastrada pola parte de abaixo e flota, vale, con os amarres. O sea, é un sistema super sinxelo de construir. Este e este son cilindros, ao final. Son soldaduras fáciles e é bastante fácil de construir. Estes dous teñen, digamos, nodos e entón é máis complicado de fabricar, vale? Hai máis horas de traballo e estas cousas, vale? Entón, este é un exemplo de monopilote fabricado, pois, por exemplo, en Fene, vale? Isto, se pasades pola Ponte das Pías, bueno, aquí vexo que teño a un alumno, antigo alumno meu, seguramente ve todos os días aí nos barcos, vale? Pero aquí non se ve a magnitude do grande que é isto, vale? Vese aquí unha persoa, pero que se o ves aí de frente é moi grande, vale? Este é un monopilote, como vedes é unha estrutura, bueno, cilíndrica, e xa está, por dentro vai baleiro, vale? Despois, as jackets, que son estas estruturas, isto tamén en Fene, en Ferrol, e, por exemplo, estas son de 3 patas, pero as primeiras que deseñaron ali eran de 4 patas, e decidiron, no seguinte proxecto, facelas de 3, porque así cabían máis na barcaza, vale? Entón, a nivel de custos reducíase, aínda que a estrutura era máis cara, pero despois a nivel, os barcos estes son bastante caros, vale? Entón, a nivel económico, mellorábase, vale? Despois, estes son outros sistemas fixos que non os puxen antes, pero para que vexades que existen tamén, o trípode e os sistemas de gravidade. Este, por exemplo, sería de formigón, non falei, pero a maior parte das estruturas son de aceiro. O sector naval, os estaleiros, que normalmente onde se fabrican este tipo de estruturas, é o sector do metal, un sector que sempre utilizou aceiro, soldaduras e tal. Actualmente, algunhas estruturas, o sea, xa existen estruturas flotantes de formigón, vale? Nós tivemos algún proxecto, porque cando, por exemplo, agora Ferrol pois está facendo estruturas para exportar, pero cando se teña que facelas tamén para fabricar aquí, o que vai pasar é que non teñan sitio para xestionar, digamos, eses cuellos de botella, vale? A pesar de ter portos e tal, e probablemente teñanse que fabricar tamén nos portos as estruturas. Entón, as de formigón, en principio, van ser máis baratas, en principio, eso hai que analizarlo ben, pero bueno, e podense fabricar nos portos tamén, vale? Non son nos estaleiros. E, por exemplo, este é unha semisumerxible, que dicíamos que era flotante, non? E que ten, bueno, varias columnas unidas por pontóns, e esta é unha SPAR, estas son dúas SPAR que saíron tamén de Ferrol para Escocia. Foi bastante, se ves os movimentos das grúas e tal, impresionante todo isto. E este é o que vos dicía antes, isto é unha SPAR flotante de formigón, vale? Son unhas rodas que son de formigón e neste caso teñen uns amarres tensionados. Vale? Este ainda está en investigación, este sistema, vale? Pero hai xa moitos sistemas de formigón, vale? Esta é outro tipo, que son as tipo barcaza, que tamén aínda están en proba, e esta é unha empresa, bueno, que está no País Vasco, nos tivemos algún proxecto con eles, e o proxecto que tivemos non sei moi ben, porque puxeron unha plataforma, o sea, de feito esta, a SAD, na
na praia do Sardinero, en Santander, e volcou porque veu unha ola super grande e non estaba calculada, era un prototipo moi pequeno, vale, e non estaba calculada para ese tipo de ondas, pero bueno, foi bastante interesante o proxecto. E despois as TLP, vale, que son Tension Leg Platform, que son cabos tensionados ao fondo. Estas probablemente teñan, xa hai algún modelo e tal, pero van ter o problema do mantemento, probablemente, no futuro. Entón, se comparamos todas estas, todos estes sistemas, en concreto os flotantes que temos aquí, o millor, de momento, vale, a estas alturas da investigación e tal, serían as semisumersibles, vale, como o WindFloat de Principal Power, vale, no que hai bastante coñecemento, o transporte e instalación é sinxelo, porque ao final úsanse remolcadores, vale? É verdade que no de Ferrol foi desde o estaleiro ata o porto exterior nunha barcaza e despois saiu remolcado, pero bueno, o transporte fundamental é remolcado, e un remolcador existe en calquera porto en Galicia, é barato e non ten problema. Vale? Aquí teño un vídeo que é o... bueno, non vou tocar nada, non vai a ser. É a fabricación precisamente desta WindFloat ali en Ferrol. A ver, tiña que cortarlle ese cacho. Entón, este foi unha das plataformas que se instalou en Portugal no parque WindFloat Atlantic e fíxose en Navantia Fene esta estrutura que dicíamos semisumersible de tres cilindros unidos, vale? Isto, claro, require moitas horas de man de obra, vale? Saír desde o estaleiro de Fene nunha barcaza ata o porto exterior de Ferrol e despois ali afundiuse cun sistema de lastre e tal, lle engancharon o aeroxerador encima e despois foi remolcado ata Portugal. Vale. A verdade é que, bueno, isto é moi resumido, pero velo en directo impresiona bastante, porque son moitas toneladas, vale? Vedes aquí o tamaño da xente, vale? É impresionante. A ver se sabe. Vedes, eu tive a oportunidade de estar aí cando estaban fabricando e parece que non se move nada, sabes, pero claro, este é o barco, vale, que o leva. Hai en sitios, en asteleiros que saen xa remolcados desde o estaleiro. O que pasa é que este xa era moi grande e aquí eu lles preguntei, me dixeron que tiña que haber mareas vivas, bueno, entón tiñan que esperar mogollón de meses para facer o procedimento e perdían cartos, vale? Entón o fixeron con barcaza, que ainda que caro. A ver se se ve. Bueno, aí, a ver se se ve, porque hai unha foto moi chula dos castelos. Hai os castelos, bueno, de San Felicitar e Ferrol. Bueno, chega ao porto, vale, ao porto exterior, afúndeno, vale, e despois lle montan o aeroxerador encima, que xa estaba no porto. Foi unha operación bastante complicada, vale, con grúas especiais e tal. E despois xa vai co aeroxerador, esa é a torre, vai nunha das patas, digamos, e xa vai remolcado para Portugal, vale? Entón, dentro do presente e futuro da enerxía eólica mariña, aquí teño unhos datos, vale? Bueno, todo de fontes, hai diversos tipos de fontes, todas oficiais, vale? No último ano do que hai datos, digamos, gratuitos, vale? Que é o 2024, temos unha capacidade de casi de 80 xigas a nivel global, vale? No que a maioría, vale, están en China, vale? Entón, digamos que Europa, que tiña fai, o mellor, non sei, 12 anos, 10 anos, era unha potencia mundial en eólica terrestre, vale? Agora, a irrupción china xa é moito máis grande, vale? E estánnos comendo moito terreo, porque ao final son máis, bueno, etc. Están máis apoiados, estas cousas.
Entón, que país lidera a instalación de enerxía eólica mariña en Europa? Vou poñer aquí, senón... A ver, vai gañando o Reino Unido, o mellor Portugal, agora vai gañando Portugal, Noruega, de momento vai gañando Portugal, non? Algún máis? Vai gañando Portugal, Reino Unido de segundo, non? Pode ser? Sí. Portugal, Noruega, España. Tedes moita fe. Vale, pois o primeiro é Reino Unido, vale? A pregunta era un pouco trampa, porque como era Europa, non era a Unión Europea, pero bueno. Vale, entón, o Reino Unido é o que ten a maior capacidade, vale, instalada, bueno, estes son datos de 2024, vale, non sei, eu non atopei outros mellores ou máis actualizados. España, no ranking este ten 7, eu non sei exactamente onde saen, eu creo que o de 5 megavatios que hai en Canarias, que é un parque, o sea, é un aeroxerador offshore, pero que está sendo probado nun porto, vale, que é offshore, pero está na terra, e o outro será o de Saitec, non sei exactamente cales son, pero bueno, o sea, que non existen, basicamente, podíamos poñer 0 aí, vale? Entón, vamos, bueno, España fai eso, 10 anos, era a segunda potencia eólica fixa en Europa, cando eu fixen a tese de doutoramento fai 12, 13 anos, éramos os segundos, os por aí, e agora estamos no último, vale, e porque nos falsan os datos, porque realmente o do 7 non é moi así. Entón, en total hai 37 xigas, vale, instalados en Europa. A maior parte destas instalacións están no Mar do Norte, vale, o 80%, no Mar de Irlanda, no Báltico, e no Atlántico menos do 1%, vale. En parte debido a que os sistemas flotantes, o sea, ten unha plataforma continental máis profunda, hai máis vento, que é verdade que dá máis rendibilidade económica, pero tamén as plataformas móvense máis, teñen máis problemas, vale? E que, claro, primeiro, pois instalan o máis barato, digamos, e despois o máis caro, non? Pero, bueno, o futuro vai estar aquí no Atlántico, vale? Entón, a maior parte das plataformas que hai son monopais, vale? Monopilotes. Os monopilotes eran sistemas fixos, de menos de 60, vale? Metros. E os seguintes son as jackets, vale? Estes, bueno, son de gravidade, que tamén son fixos, e aí, por aí, hai spars, semisubmersible, barge, estas serían flotantes, vale? Entón, é unha mínima parte, e aquí contan tamén cousas en probas, non só parques. Entón, bueno, é unha mínima parte, vale? Entón, realmente, a maior parte dos traballos que hai e tal están enfocados en fixas, en sistemas fixos, vale? Vemos que Galicia, bueno, toda España, vale, pero Galicia ten un potencial eólico moi bo, vale? E vemos que os custos, vale, o levelized cost of energy, que é o custo nivelado da enerxía, é un parámetro para comparar distintos tipos de enerxías nunha zona concreta, foi baixando, vale, pois desde o 2010 de $200 megavatio hora ata 80, máis ou menos no 2022. Aínda ten que baixar probablemente algo máis, pero bueno, xa está baixando bastante, vale? Dentro das enerxías renovables mariñas, a eólica mariña é a que ten menor LCOE, vale? Aquí puxen, isto como non me vou meter, porque eu non son bióloga ni nada polo estilo, puxen visión xeral dos impactos medioambientais das renovables mariñas,
É verdade que poden ter moitos impactos, hai moitos estudios, pero tamén é verdade que a maior parte dos estudios están enfocados en sistemas fixos, vale, de menos de 60 metros. Entón, eu creo que hai que darlle pois, un tempo a que os parques que están en explotación flotantes, que aínda que son pequenos, pois, bueno, existen, pois que teñan pois, esa información para poder testeala, validala e estas cousas, vale? Pero, bueno, hai datos que poden falar pois, de recuperación xa de hábitats e de cousas destas. Obviamente, por exemplo, isto é o caso de Portugal, vale, do Windfloat Atlantic, e eu tomei a fonte da propia empresa, o cal non sei se é moi bo, pero bueno, non atopei outra, e nos 5 anos de operación atoparon agora 270 especies, vale, xa vivindo tal. Entón, polo que lín por aí en referencias, a modificación da fauna e da flora faise no momento da construción, vale, máis que despois. Despois volven outra vez todos os animais e tal, incluso crecen máis, vale. E agora están mirando de poñer como unha especie de xaulas, vale, para cultivar, como se chaman, bueno, vieiras, tamburiñas, cousas deste tipo, vale. Pero, bueno, isto é a fonte do parque, vale. Despois, na eólica mariña na Península Ibérica, bueno, dicíamos, bueno, non dicíamos porque saquei esa transparencia, estou pensando, na Unión Europea en 2030 tiña un obxectivo de 60 gigavatios. Na actualidade, vale, hai 37, entón vamos pola metade, máis ou menos, e quedan poucos anos. Eu non sei se chegaremos a instalar esa capacidade. En España, para 2030, hai un obxectivo de 50 xigas, o que pasa que aquí fomos moi listos e puxemos de terrestre, o sea, de onshore e offshore, por si acaso, sabes? Entón, así, se non cumples offshore, pois, polo onshore xa está, vale? Entón, mestura. E a realidade é que, bueno, supostamente temos 7 megavatios, pero eu creo que non son verdade, vale? Entón, non temos nada no día de hoxe. Entón, eu non sei se chegaremos a ese obxectivo de mariña e terrestre, vale? Bueno, despois, no caso de España hai varias normativas, houbo aí un tempo que non había ninguna normativa e tal, entón foron saindo normativas, vale? Entón, no 2021 saiu a folla de ruta da eólica mariña e de outras enerxías renovables mariñas en España. No 2023 saíron o Real Decreto dos POEM, vale, dos Plans de Ordenación do Espacio Marítimo, e o ano pasado, en setembro, saiu pois, a regulación da produción de enerxía eléctrica a partir de eólica mariña, vale? Entón, bueno, aquí simplemente falar un pouco do Real Decreto. O Real Decreto establece usos de interese xeral que dan lugar a zonas de uso prioritario, vale? En concreto, protección da biodiversidade, extracción de áridos, protección do patrimonio cultural, defensa nacional, etc. Vale? E despois fala tamén de usos dos sectores marítimos que dá lugar a zonas de alto potencial. Entón, esas zonas de alto potencial son todas estas, e dentro destas está o desenvolvemento da enerxía eólica mariña, que son as zonas que se chaman ZAPER. Vale? Entón, pois, que en fora, vale, os legisladores pois, estableceron uns parámetros que, para determinar estas zonas ZAPER, que dicían que a velocidade do vento debería de ser superior a 7,5 metros por segundo, pois a 100 metros, vale? Pois estableceron ese criterio e unha limitación de 1000 metros de profundidade. Bueno, o mellor deberían de dicir 500 metros, non sei, de profundidade, vale? O mellor 1000 tamén é moito a nivel técnico, pero bueno. E outros criterios tiveron en conta. Bueno, a normativa fixos así, vale, entón, deron as zonas ZAPER que, se queredes, podedes consultalas neste visor do Ministerio. Entón, estas son todas as zonas azuis, vale, as zonas ZAPER de España, vale, e en concreto, se vos fixades, no caso de Galicia, vale, que estarían así, son distintas zonas que se denominan NOR 1, 2, 3, 4, 5, a 6 e a 7 están máis ben en Asturias, aínda que hai algún parque que, bueno, que queren montar que fala de Galicia, outros de Asturias, bueno, realmente, desde o meu punto de vista, están máis en Asturias, pero bueno. Como vedes, coa batimetría, son zonas bastante profundas, vale, de 500 metros ata 1000 metros de profundidade,
Entón, os sistemas que se van a instalar en Galicia, no caso de que se instalen, serán flotantes, vale? A maioría, con estas zonas que temos. Entón, bueno, isto nada. Entón, se analizamos as propostas de parques que hai hoxe no Ministerio que se poden consultar, temos, bueno, no total de España, en data maio de 2025, vale, que foi cando fixen, temos 74 propostas, das cales 24 están en Galicia. Vale, e desas 24, hai 5 en zona NOR 1, 4 en zona NOR 2, na 3 e 4, 4 e na 5, 5. O resto, eu non atopei en que zonas se ubican exactamente. Poñen as zonas e tal, pero algunhas non se corresponden, eu creo que son anteriores, vale, a eso. E a potencia media serían 600 megavatios. Hai parques de 500, hai parques un pouco máis grandes. A nivel mundial xa se están considerando parques de 1000 e máis grandes, vale? Pero bueno, aquí as que estarían para probar serían esas. Entón, agora poñovos un pouco do traballo que facemos no Grupo Mares. O Grupo Mares creouse en outubro do ano pasado. Éramos varios investigadores que traballábamos de forma... Xa traballábamos conxuntamente, o que pasa que traballábamos... Un estaba nun grupo, eu era investigadora individual, os outros non sei que, entón xuntámonos, vale, para facer un grupo. Pertencemos ao CITENI, que é o Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais de Ferrol, e temos varias patas de investigación. Neste caso concreto vamos falar das renovables mariñas, pero tamén temos enxeñería na educación, fomentamos a cultura STEM, vamos a escolas. O ano pasado fomos a un centro de infantil e primaria para falar de eólica mariña. Os nenos saben bastante, incluso coñecen termos de flotabilidade, cousas destas que eu alucino. E é, bueno, bastante gratificante para nós. Participamos en moitos proxectos nacionais e internacionais, por exemplo, o Arwin, no que, bueno, analizábamos o Atlántico de Europa, é dicir, Irlanda, Reino Unido, Francia, España e Portugal, onde se podían poñer distintos tipos de plataformas, a maioría eran de formigón flotante, e era un proxecto que era en colaboración con distintas empresas, e foi moi bonito, pero tamén foi complicado, porque as empresas, cada unha tiña a súa plataforma, eran competidores entre elas, nos facíamos a parte técnico-económica, e era complicado despois, bueno, publicar algo e estas cousas, pero bueno. Despois, o proxecto SIRRENEW e o SISAN son do Ministerio e fixemos un software para determinar cales son as mellores zonas onde instalar plataformas de eólica mariña e de undimotriz a nivel técnico-económico. É dicir, ti podes ter unha zona que económicamente sexa moi boa, pois porque hai moito vento, porque tal, pero porque o recurso é moi bo, pero que despois pois haxa un banco de pesca ou haxa, eu que sei, unha zona de navegación e non a poides poñer aí. Entón, tens que ter en conta todos esos parámetros. E agora, no SISAN, estamos facendo iso, pero para solar flotante, vale? Estamos determinando cales serían as áreas de solar flotante, tendo en conta as zonas Zapper, que, bueno, realmente están enfocadas a eólica, pero como non temos outra cousa, e tendo en conta tamén o POEM por separado, vale, as outras zonas. Esta ainda non acabou, ainda estamos agora, bueno, cos resultados. E agora temos outro, que é o WINDY, que é un proxecto europeo, no que imos ter que facer estadías en distintas universidades do mundo, Tailandia, Colombia, Noruega, de todo, e para analizar o potencial de xerar hidróxeno verde con enerxía eólica mariña. Vale. Bueno, entón, a nosa evolución foi un pouco esa, da eólica mariña pasamos a undimotriz, despois sistemas híbridos, agora solar mariña, tamén estamos meténdonos un pouco no tema do hidróxeno, e o desenvolvemento de distintos softwares. Como vedes, este é o inicial, que eu digo é o cutre, pero realmente é o que funciona realmente ben, vale, de momento. Ti lle metes o tipo de, o sea, a localización, o tipo de plataforma e os parámetros que queres, por exemplo, pois o precio do aceiro. O precio do aceiro é algo que vai influir bastante, vale? Os custos de capital, a tarifa, non é o mesmo a tarifa pois en España, que a tarifa en Francia, que a tarifa no Reino Unido, etc. Entón, ti podes cambiar eses parámetros e dache os mapas da rendibilidade económica, vale, do parque na zona concreta. E agora estamos pasando daqui a aquí, facendo xa un programa no que as empresas poidan ser usuarias, o sea, non venderllo ás empresas, pero que
poidan poderlle, digamos, ofrecer o servicio de localizar o seu parque e tal, para eólica mariña, e agora estamos facendo para solar mariña, vale? Bueno, xa sería tamén introducindo portos, outra serie de características, as restriccións, vale? Tamén no mesmo programa e todo xunto. E, bueno, estos serían algúns exemplos, por exemplo, aquí pois, temos os bancos de peixes, e aquí serían pois, todas as restriccións xuntas, tendo en conta pois, tamén batimetrías, cousas así. Este, por exemplo, é unha plataforma solar mariña, unha Merganser, e aquí hai un mapa de rendibilidade económica, vale? Internal Rate of Return, que é a TIR en castelán. Temos os mapas, e, por exemplo, aquí estaba restringido, creo que a 1000 metros de profundidade, e despois faltaría meter ya restriccións, vale? Das zonas onde se poden instalar, non se poden instalar e tal. Tamén vimos, bueno, que o potencial eólico mariño, no caso de Galicia, é moi bo, e, sen embargo, na solar flotante, pois, é millor na zona sur, era algo que sospeitábamos, non sabíamos a ciencia certa, e tamén como localizar, con sistemas multicriterio, cales son as mellores zonas para implantar determinadas actividades en función pois, de determinados parámetros que analizan pois, expertos. Vale? Esta é a pata da parte de docencia, vale, que gústame tamén falar dela, porque a min gústame moito. Por exemplo, bueno, tivemos un proxecto STEM fai uns anos con Turquía e tal, e agora temos un capacity building, un Erasmus, no que supostamente os países do oeste de Europa, o sea, Italia, España e Bélxica, lle ensinamos aos países do este de Europa, Xeorxia, Azerbaiyán e Ucrania, como mellorar as súas políticas enerxéticas e, por exemplo, como implantar sistemas na universidade, pois, graos ou mestrados en relación coa enerxía e cousas destas. E esta ainda está en vigor e é bastante interesante tamén. Entón, como conclusións, aquí, bueno, no caso de Galicia, pois temos a industria, non? Así como resumen, temos a infraestructura, temos portos, bueno, aquí puxen o de Ferrol, pero tamén temos o da Coruña, lóxicamente, temos o coñecemento de centros de investigación todo o longo de Galicia, bueno, a investigación, os centros de formación, vale, en todo tipo de enxeñerías, bueno, bioloxía, etcétera. Entón, pois, por que non vamos instalar enerxías renovables mariñas, vale? Evidentemente, hai que chegar a un consenso entre todos os factores implicados e hai que facer un estudio pormenorizado das cousas, pero, bueno, é algo que se estamos rodeados de mar, pois, por que non utilizarlo, sen estropearlo, lóxicamente, vale? Entón, bueno, aquí poño que non nos deixemos simplemente influir polas noticias, vale, que son nos xornais, porque o papel, pois, aguanta todo e, bueno, en fin, ás veces non di todo exactamente como é, vale. Non sei se tedes algunha dúbida, bueno, aquí tedes o meu email, por si queredes consultar algo, son bastante rápida e nada, non sei se tedes algunha dúbida. Non hai dúbidas, quedou todo clarísimo. Boas tardes, temos tempo para preguntas, eu animo a que fagades algunha, aproveitando que Laura está aquí disposta. Hola, a min gustaríame saber un pouco que si tedes en parte algún tipo de criterio biolóxico de como pode afectar os ecosistemas, aparte de centrarvos en criterios ou parámetros económicos e tecnolóxicos, tipo se tendes en conta como pode afectar, pois, por exemplo, contaminación acústica ou danos ao fondo mariño, ese tipo de factores. No noso caso, temos en conta solamente, por exemplo, capas, sabes, creadas polo Ministerio, por quen sexa, que son, pois, zonas de protección ambiental, zonas de Red Natura, sabes, 2000, non sei que, cousas destas, bancos de peixes, pero todo dado polo Ministerio, ou pola entidade correspondente. Pero nos en sí non facemos estudios medioambientais dese estilo. O sea, non é o noso foco de investigación.
Gracias, Laura, por unha presentación moi interesante. Enfocándonos nas zonas de ZAPER, de desarrollo de eólica mariña en España, no teu punto de vista, cal sería o mellor emplazamento tendo en conta o LCOE que analizástedes e o TRL 8 aprox que pode ter a eólica flotante? Onde crees que pode ir un proxecto sen ser extremadamente caro? Aquí, na de Ferrol, está clarísimo eso. A ver se está aquí. A ver, nesta. Ai, onde está? Nesta. Sí. A que profundidade? Están moi profundos, pero é a zona con máis vento. Bueno, Canarias, lóxicamente, pero a infraestructura para montalo está máis aquí. Entón, despois lle metes os custos de ir desde aquí, porque ali hai esteleiros e tal, pero tanto volumen e que o esteleiro de Ferrol é moi grande. Entón, desde o meu punto de vista, aí. Sí. Interesante. Botas de menos algunha zona que sería lóxica, hablo de toda España, como potencial zona de implementación de eólica mariña, polas condicións Metocean, basicamente? A ver, en Gibraltar sei que hai zonas boas de vento e tal, o que pasa é que Gibraltar non podes poñer nada, porque claro, é unha zona de paso de todo por aí. Entón, realmente non. O sea, eu creo que se fixo ben. O que pasa é que é verdade que limitaron bastante as zonas. Eu entendo que unha primeira aproximación, que hai que ter contentos a todos os factores e tal, pero en realidade é moi pouca a superficie da totalidade do que hai en todos lados, vamos. Pero bueno, eu entendo que como primeira aproximación máis ou menos está ben. Sí. Podo. Para esos 600 megavatios de media que planteasabas, cantos muiños máis ou menos serían? Depende da potencia do muiño. É que agora hai nos de 15 megavatios, é que depende. Sobre 40 serían, entón. Sí, depende da potencia, porque os que están montando agora, eu creo que a 15, o sea, os que están, por exemplo, o que saiu de Ferrol tiña 8 e pico, pero foi xa fai 5 anos ou así. A xente cos que fai, o sea, os que fai uns estudios por aí, fan uns coa de 10 do DTU, porque é a que ten datos, basicamente, pero eu diría 15 megavatios por aeroxerador. Entón ocuparía unha cantidade moi pequena de área comparado coa mancha azul que hai aí. Sí, pero bueno, hai moitos proxectos para esas zonas. Sí. O sea, pero a potencia que se está prevista son 3 gigavatios, non unha potencia moi grande. Sí, o que pasa é que ti despois podes separalos para non ter en conta o efecto estela e tal, pois a distancia, eso tamén hai diversidade de opinións sobre a distancia que teñen que ter, que si depende, bueno, de entre as filas ou entre as columnas de aeroxeradores, pois 5 diámetros, 6 diámetros, 8 diámetros, depende do sitio onde ves. E esas zonas están fora de navegación marítima, digo por tema de seguridade, Sasemar e demais? Supostamente deberían. Vale. Algúnha pregunta máis? Alguén ten? Moitas gracias. O mellor, non sei se... Cal é a parte técnica máis difícil de instalación dos... Porque eu podo entender que engancharlo no chan é difícil, pero tamén subilo arriba, montalo, o tema do tendido eléctrico hasta a costa. Técnicamente, cal é o que está máis difícil de... Eu creo que depende da plataforma, pero as plataformas que se montan offshore, todo offshore, por exemplo, pois unha Spar que vai, como foi as de Ferrol, foron nunha barcaza e despois izáronas no mar e despois lles montaron o aeroxerador no mar. Para min eso é o máis difícil e o máis costoso, eu creo. Estamos falando de estruturas de cantos metros? Esa tiña 120, me parece. Mais despois o aeroxerador encima, que lle metes 90, 100... Sí. É como a Torre Eiffel. É que no mar que se move, porque non é no mar no Mediterráneo, sabes? É no mar que se move. Claro, entón, para min, as operacións offshore é o máis difícil. Porque despois, a ver, todo o que faz en terra é difícil, pero está en terra. Quer dicir, se non tes unha grúa, compras outra ou alquilas outra ou o que sexa. Pero si todo o que está offshore, porque aparte os barcos
ti, por exemplo, se ti o montas en Ferrol, os barcos non existen en Ferrol, tes que traelos de outro sitio. E todo eso, para min, é o máis complicado. Realmente, os sistemas de cables, amarres e tal, home, sí, é difícil, pero eso xa existe. Xa é algo que se fai máis habitualmente. En la última reunión que tuvimos con una empresa, con Quer, ellos proyectaban turbinas de 18 megavatios o 22 megavatios, Sí. ¿no? Que estaban Sí, hablando. 20 y pico megavatios hai algunha, pero eu creo que eso ten un problema logístico de... Bueno, si chega por barco, vale, pero o sea, por terra, claro, as estradas, o sea, ten que caber un camión por aí para levar as palas. Y otra curiosidad, si comparamos una de estas estructuras tan grandes con una plataforma petrolífera, estamos... Pois mira, hai unha foto bastante chula que vou a buscar, espera. Mira, a ver, espera. Espera, vou a buscar... No, era, bueno, era nos 80, creo, pero... Esta estrutura era de oil and gas e saiu de Ferrol, non me acordo cando, pero nos anos 80. E se vos fixades, o sea, é a mesma foto que vos puxen no vídeo, prácticamente, vale? Están os castelos e a estrutura. Entón, aquí foi unha pena, no caso particular de Ferrol, porque moita xente que traballaba aquí, despois xubilouse e ese coñecemento perdeuse, sabes? Entón, é unha pena, porque agora, para todo este desenvolvemento, perdeuse ese coñecemento. Curiosidade de, pois claro, a ventaxe que ten é o tema da fricción, verdad? Na terra, o vento ten menos, retrásase porque fricciona. A pregunta é, se se fai esta instalación nun porto exterior, como podería ser o de Ferrol ou mesmo da Coruña, digamos, a potencia do vento perde moito con respecto ao mar? Non o sei, pero, home, algo sempre vai perder. Pero non o sei exactamente o que perdería, non o sei. Home, no mar ten menos, claro, é todo libre, sabes? E aí, ao final, tes cousas coas que choca o vento e pode rebotar ou tal, pero non teño nin idea. Pasamos á seguinte charla. A charla seguinte, retos tecnolóxicos e impactos ambientais da eólica flotante, por Pablo Ouro Barba, investigador na Universidade de Manchester e investigador Ramón y Cajal no CESGA. Pablo é enxeñeiro de Camiños, Canales e Portos pola Universidade da Coruña e doutor en Enxeñería Civil pola Universidade de Cardiff. Dende 2020 ata 2025 foi Dame Kathleen Oliver Shaw Fellow na Universidade de Manchester, espero haberlo dito máis ou menos, no Grupo de Enerxías Renovables Mariñas na Escola de Enxeñería. Actualmente investigador Ramón y Cajal no Centro de Supercomputación de Galicia. Pablo lidera o desenrolo de ferramentas matemáticas de alta precisión para estudar a interacción dos fluxos ambientais nos cos parques eólicos, marematrices e incluso parques fotovoltaicos. A súa investigación é multidisciplinar, colaborando con biólogos, meteorólogos ou matemáticos para realizar tarefas de investigación que teñan impacto na sociedade e tamén na industria, mantendo colaboración con empresas de innovación. O seu grupo está conformado por 4 estudiantes de doutorado na Universidade de Manchester, un en Cardiff e outro na Universidade College of London. Finalmente, resaltar que Pablo gañou premios internacionales como el JFK en 2014 ou el Osborne y Reynolds 2016. Gracias, Pablo, por vir. Esa palabra.
Vale, bueno, gracias por la introducción. Como Fid dijo, soy Pablo Ouro. Hasta hace muy poquito investigador en la Universidad de Manchester, estuve en Reino Unido 12 años. Cuando terminé la carrera, pues nada, me marché a hacer doctorado a Cardiff, empecé trabajando en turbinas maremotrices, pero es un sector que no tiene la atracción que de la eólica. Entonces, bueno, hace 5 años gané una fellowship en Manchester, una universidad de mucho más prestigio y bueno, la verdad que he tenido mucha suerte, sobre todo de la gente con la que he trabajado. Y todo lo que hemos hecho ha sido por todos esos nombres que veis ahí y yo he hecho pues, un poco, pero nada comparado con mis estudiantes o con catedráticos de la universidad. Hace pues 2 semanas empecé en el CESGA, en el Centro de Supercomputación de Galicia, que está bueno, ahí a 3 minutos andando, un poco con la ambición de hacer del CESGA un centro de excelencia científica. ¿Vale? Os animo a los chavales que estáis aquí a hacer doctorados, a los más senior, pues que lo sepáis, que un poco la ambición que tenemos es de crecer el CESGA y yo pretendo un poco liderar todo lo que son la eólica marina, ¿vale? Que es lo que eólica marina, energías renovables en general. Y también, bueno, aún conservo buena relación con la Universidad de Cardiff, donde bueno, el Reino Unido te da una plaza honorífica y sigo supervisando estudiantes allá. Entonces, bueno, hace un año Fiz y Miguel mandaron un mail y me dijeron, ¿puedes hablar de esto? Y yo, por supuesto, encantado y muchas gracias por la invitación. Y viene un poco de un proyectito que, bueno, estaba financiado por el N8 Research Partnership, que veis aquí, que es un grupo de 8 universidades del norte de Inglaterra, que básicamente hace una coalición y quieren proyectos de colaborar pues, diferentes entidades, como si fuera aquí la UDC, la USC y la UVIGO, ¿vale? Entonces, pues yo soy bastante proactivo y dije, venga chicos, esto es importante, las energías del mar, qué infraestructura y qué impactos ambientales tienen. Entonces hicimos un grupo de 4 universidades, Manchester, Lancaster, Leeds y después el ENCAS, que es el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas, pusimos una bid y bueno, fue para adelante. Esto fue, nada, no sé, 50.000 euros de proyecto, pero fue muy interesante porque a mí lo que me gusta es trabajar con biólogos y ya pido perdón anticipado, yo soy ingeniero de caminos, voy a hablar de efectos, impactos ambientales y seguro que los estudiantes de biología saben mucho más que yo, pero lo bueno es pues, plantar esa semilla, que vosotros sepáis que eso pasa y oye, pues nunca se sabe si en futuro pues, puede llevar a otros procesos. Entonces, bueno, lo que hicimos en este proyecto fue ver un poco cómo va a ser el futuro. Una de las preguntas de antes, ¿por qué la eólica marina? Al final, digamos que la eólica marina o la terrestre, la medida es el factor de capacidad, ¿vale? ¿Cuántas horas anuales equivalentes va a estar operando? Entonces, lo que nos dijo Laura antes, el ANOR 1, estamos hablando aproximadamente de un 55%, ¿vale? Eso es muchísimo. En un parque onshore de tierra, pues podemos estar hablando de un 35-38%. Entonces, la eólica marina lo que nos da es una producción durante muchas más horas a lo largo del año. Aparte que tiene menor turbulencia y no tiene efectos costeros, pero claro, tiene otros problemas que son bastante gordos e interesantes de analizar, ¿vale? Un poco esta figura, aunque no es muy técnica, lo que intenta mostrar es las diferentes infraestructuras que podemos ver en el mar, ¿vale? Hablamos de solar fotovoltaica, hablamos de energía ondimotriz, de maremotriz, de eólica fija y de eólica flotante. Y puede haber otras tecnologías que puedan aparecer, como el OTEC, que comentaba Laura antes, ¿vale? También aquí, bueno, metimos un poco de hidrógeno, baterías. Nosotros creemos que esto está bastante lejos. Y también un par de cosillas aquí que incluimos es esto, ¿no? ¿De dónde venimos? Al final, cambio climático, y esto está provocado por quemar combustibles fósiles. Entonces, lo que nos tenemos que mover, porque al final la eólica marina es una necesidad de que nosotros consumimos energía, no es porque haya que instalarlo, es que nosotros somos los culpables. Venimos a destrozar el planeta, pero a ver si no nos lo cargamos de todo. Y después, que lo voy a hablar, al final la eólica, o sea, las renovables dependen del tiempo, ¿vale? La eólica produce cuando hace viento, la fotovoltaica cuando hace sol, y por la noche obviamente no. Pero el problema con el cambio climático es que estamos viendo eventos extremos, que esos vientos extremos van a ser los que condicionen la producción renovable. Cuanto más tardemos, más difícil va a ser integrar la producción renovable. Si esto lo hubiéramos hecho hace 20 años, igual hasta cumplía los objetivos. Bueno, pues en estos años en Reino Unido
sobre todo en Manchester los últimos 5, pues hemos trabajado bastante con empresas, también entendido un poco el aspecto socioeconómico de la eólica. Y bueno, en esta charla lo que me quiero enfocar es sobre todo los retos. Yo creo que Laura ya ha hecho la mitad de mi presentación, pero bueno, quiero darle otro enfoque, ¿vale? El proyecto WindFloat en Portugal, por Ocean Winds, 3 turbinas relativamente pequeñas, ¿vale? En realidad la eólica la vamos a ver con turbinas de 15 megavatios, 22 megavatios. Estamos hablando de diámetros de 240, 280, o sea, hasta arriba de todo pasamos los 300 metros. Estos son unos monstruos, pero pueden producir mucha energía. Lo que hay que ver es cómo los integramos, ¿vale? Laura, gracias. Diferentes tecnologías, vale, vemos la TLP, la Tension Leg, aquí, problema que vemos es que al final estas estructuras que están abajo de todo, tenemos que hacer succión con el suelo. Si tenemos un lecho rocoso, no nos vale. Dependiendo de qué sedimentos tengamos, nos puede valer o no. El problema es que hay que hacer unas labores de instalación bastante complejas. Lo bueno es que la turbina se va a mover mucho menos que con las otras. El barge aquí, bueno, esto yo creo que fue una propuesta básicamente de hormigón, no creo que llegue muy lejos. Y después el semi-sub quizás sea lo más desarrollado que hay ahora. Los hay de hormigón, los hay de acero y los hay híbridos. Hay un poco, a ver cómo converge la tecnología. Lo bueno y malo es que no sabemos en 5 años o en 10 años cómo va a ser la eólica flotante. Estos son conceptos, pero ahora tenemos que ver. Y después, el tema del SPAR. El SPAR, que lo está de Hywind, hay 2 parques, uno en Noruega y el otro en Escocia. Es un buen concepto porque al final la distancia del centro de flotabilidad y el centro de gravedad es muy grande, entonces la turbina se va a mover poco. El problema es que si esto viene a puerto en vertical y esto tiene 80 metros, ¿cuántos puertos tenemos nosotros con 80 metros de calado? En España no lo sé, en Reino Unido hay uno y es muy pequeño. Entonces, en el proyecto de Hywind, que estaba en Escocia, mantenimiento, barquito, hasta Noruega. Reparación y volvemos. Eso no tiene ningún sentido en una economía de gran escala. En Reino Unido 5 gigas tienen de objetivo de flotante a 2030, que no se va a cumplir, pero bueno, los objetivos están ahí pues para poner números. Entonces yo personalmente la SPAR la veo muy complicada por eso, porque al final necesitamos tener puertos que estén preparados para esto, no solo para la instalación, sino que es que estas máquinas hay que repararlas. Y os voy a enseñar un poco más de la investigación que hacemos en cuanto a los movimientos. Tenéis que pensar, vamos a dejar las empresas chinas para un lado, básicamente tenemos Siemens, tenemos Vestas, podemos tener Nordex, Gamesa ya ha desaparecido como quien puede ser, que son empresas que se dedican a fabricar aerogeneradores, pero sobre todo pensando en onshore. O sea, no hay ningún aerogenerador que esté específicamente pensado para estar en una flotante. Y eso conlleva, pues, que no sabemos cuál va a ser su rendimiento a largo plazo en estas condiciones, ¿vale? Antes, cuando hablaba de las tipologías de aerogeneradores, de nuevo, no sabemos cómo la flotante va a ser. Los conceptos es, ¿esto puede ser la tecnología del futuro? Es bastante probable. Pero después tenemos otros conceptos. Este es el concepto del rotor dual de Mingyang, que creo que son 16 megas en total con los 2 rotores. Bueno, está probándose, ya ha sobrevivido un tifón, veremos si sobrevive más, pero es un concepto distinto que puede existir. Y después, esas 2 son turbinas de eje horizontal, tenemos turbinas de eje vertical, que es un concepto distinto. Seadrill es una empresa sueca, los suecos son muy buenos en marketing, y bueno, aquí ellos proponen unas turbinas de eje vertical, que al final lo que tiene es el centro de empuje es más bajo que el de eje horizontal. O sea, podemos estar hablando que el centro de empuje está aquí, y en la horizontal pues está donde está el buje. Entonces, bueno, eso nos da, desde el punto de vista de estabilidad, unas mejores condiciones, pero en rendimiento no lo sabemos. No creo que ninguno de vosotros haya visto una turbina de eje vertical en realidad, y yo creo que he visto 3 en toda mi vida. Entonces, bueno, también, tecnología en desarrollo, ¿vale? Entonces, un poco lo que nosotros queremos ver en Manchester es, tenemos turbinas que no están diseñadas para ser flotantes. Queremos meter unas estructuras que están flotando en condiciones que son muy adversas. Uno no diseña pues para un día como hoy, que no hay sol, sopla un poquito de viento.
uno tiene que diseñar para las condiciones extremas, para que tú esa máquina que tiene que estar 25 o 30 años, la toques lo menos posible, ¿vale? Porque cada vez que tengas que ir, va a ser primero muy difícil y segundo va a ser costoso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener cargas dinámicas, el viento nos va a incidir en el rotor, ese rotor se va a estar moviendo y va a haber pues, una interacción tanto con el rotor, con la estructura, con el anclaje con el suelo, que tenemos que ver. Al final, una turbina no va a operar cuando hay unas aceleraciones más grandes, que creo que había leído el otro día, 40% de la gravedad. Cuando eso se empieza a mover, tienes que pensar que hay un generador, en una caja de cambios, eso no está preparado para operar así. Puede que durante unos días, semanas lo haga, pero a 25 años no. Después, las cargas extremas, tenemos combinación de viento y oleaje, tenemos que saber cuáles son las dominantes en el diseño, pero claro, cuanto más oleaje tengamos, más caro va a ser. Operación y mantenimiento. Según como dicen los ingleses, el elefante en la sala. Esto es para mí lo más complejo, yo creo que Laura, ahí coincidimos. Esto va a ser algo totalmente condicionante de la tecnología. Os voy a enseñar unos vídeos después para que veáis un poco de lo que estoy hablando. Estas máquinas hay que ir a ellas, hay que subir, hay que repararlas y al final, lo que os comentaba, una turbina de 15 megas, que va a ser lo más pequeño que veamos, de aquí a aquí son 180 metros, ¿vale? Va el operario, sube 180 metros. Si eso se está moviendo 2 o 3 grados, ya podéis imaginar con qué frecuencia, igual cada 14 segundos, 10 segundos moviéndote, eso es muchísimo. Y bueno, después el sistema de anclamiento, que existen varias soluciones y bueno, de nuevo, tema de costes. El otro reto que tenemos, en Reino Unido creo que la fija más profunda que se instaló, la última vez que lo chequeé, fueron 56 metros, ¿vale? Más o menos el límite que decían donde estaba la tecnología eran 60, ahora ya están hablando de monopiles XXL, y en China, bueno, están hablando de 100 metros de profundidad. Pero, digamos, si vamos a flotante, no podemos comparar las condiciones del Mar del Norte con las de España. Bueno, las de España, con todo lo del Atlántico, porque al final tenemos una gran profundidad y aquí tenemos, pues, seguimos teniendo 400, 500, 200 metros, que sigue siendo muy profundo, y al final las condiciones del Atlántico te está incidiendo directamente. Si tú estás aquí, puede que haya condiciones de oleaje, pero no tienes ese mar de fondo que tenemos aquí. Entonces, problema número 1. Y bueno, como Laura dijo antes, si lo mapeamos a las zonas donde queremos instalar, de nuevo, por eso te preguntaba antes, Laura, ¿dónde crees que se van a instalar? Y yo no soy muy fan de esta zona, ¿vale? Porque estamos hablando de 200 metros plus de profundidad. Eso es mucho, ¿vale? Pues si te vas a California, en California están hablando que lo más somero son 1000 metros, 1200 metros, pero es otra historia, ¿vale? Por eso los americanos están invirtiendo mucho I+D en flotante, porque básicamente no tienen aguas someras. Pero para nosotros esto va a ser un condicionante. Yo personalmente, bueno, zona de Gijón puede ser menos, y de hecho creo que había otra zona por aquí, pero de nuevo, 200 metros es mucha, mucha, mucha profundidad. Segundo parámetro, oleaje extremo. Esto es una imagen de un paper donde básicamente muestran cuál es la altura de ola significante con el periodo de retorno de los 100 años. Cuanto más rojo, más oleaje tenemos. Entonces, si vemos un poco la margen atlántica donde estamos nosotros, estamos hablando de 10, 12 metros. Si no estáis muy familiarizados con el concepto de altura de ola significante, digamos que durante una hora tienes una serie de olas con una altura, entonces tú coges el tercio de olas más grandes y haces la media, ¿vale? Entonces no es la ola media, sino el tercio más grande. Pero eso no quiere decir que tu altura máxima de ola vaya a ser 18 metros. Eso es una ola. Lo otro es estadísticamente una serie temporal. Y aquí os pongo dos números que a mí me preocupan bastante. Los récords que hemos registrado en España. Estaca de Bares, altura de ola significante de 14 metros. 14 metros serán 3 pisos y medio, 4 pisos. Eso se va a estar moviendo bastante, y esto es durante una hora, recordarlo, no es un momento. Y después, en Cabo Vilán, la altura de ola más grande registrada en España,
28 metros. Esto es una ola, pero al final, entre la parte baja y la cresta, son 28 metros. Y tienes que pensar que eso se va a estar moviendo bastante. Obviamente no va a estar operando durante estas condiciones, pero que eso se va a estar sometido a esas aceleraciones sí o sí. Entonces, también hay que considerarlo, y no es lo mismo que si te vas a Mar del Norte, no tengo esa exposición al oleaje tan grande. O al Mediterráneo. Y después, lo bueno, eólica marina. Lo bueno que tenemos en Galicia, por eso se apuesta mucho, es por el recurso. En esta zona aquí, esto es del Global Wind Atlas, que lo podéis, subiré esta presentación a LinkedIn, pero esto todo lo podéis chequear vosotros. Hablamos que aquí hay más de 10 metros por segundo de recurso eólico, lo cual está muy bien. Y uno, si se va directamente a la zona de Gijón, creo que aquí estamos hablando ya de 8,5. Esa diferencia de 1,5 metros por segundo es muchísimo en cuanto al coste de la electricidad. Y después, la zona aquí del Empordà en Cataluña, de hecho en Francia creo que hay 4 o 5 parques aquí que ya están bueno, consentidos. Y después aquí, pues también lo vemos, lo que hace los Pirineos, hace un poco de cañón, y los frentes que vienen por aquí, pues se apoyan en el Pirineo, y entonces aceleran el flujo ahí, ¿vale? Entonces tenemos otra zona interesante. Pero, bueno, hay otras zonas que son ventosas, bueno, aquí no tengo las Canarias, el estrecho de Gibraltar, como decía Laura, pero ahí no podemos hacerlo. Lo que pasa, yo echo de menos aquí una zona en el Golfo de Cádiz y después hay aquí otro par de zonas enfrente de Málaga, pero de nuevo son bastante profundas y el recurso tampoco es espectacular. Así que aquí tenemos todo mezclado, no hay ninguna zona que digas tú, gran recurso, poca profundidad y poco oleaje. Eso no va a pasar aquí. Entonces, el gran problema en cuanto a costes, operabilidad, es el OPEX, es el coste de la operación, ¿vale? Aquí tenemos, casi todo el material está en inglés, entonces lo que tienes es, tengo que hacer una reparación cualquiera, cuál es mi límite de velocidad en buje y cuál es el límite de altura de HS, de ola significante en las condiciones, ¿vale? Esto es lo que te tiene que decir que voy a un operario, subo y tal, ¿vale? Entonces, condiciones para tareas de mantenimiento o accesibilidad, estamos hablando de menos de 8 metros por segundo a 100 metros, y de hecho 100 metros tiene que ser más alto porque 15 megas van a estar a 180. Y después que mi altura de ola significante sea menor de 2 metros. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora, cuánto es. ¿Vale? ¿Qué significa una altura de ola de 1 metrito, metrito y medio? Esto es un vídeo de una barcaza que se aproxima, debe ser en Mar del Norte, a una turbina fija, ¿vale? Esto no se está moviendo. Tú tienes que ir ahí y pues tengo que acceder porque tengo que hacer una tarea de mantenimiento. Tú estás en el barco y tienes que directamente ir hasta la estructura fija, claro. Esto se está moviendo mucho y no es unas condiciones extremas. Entonces hay que tener mucho valor para hacer esto. Esto va a ser un problema. Imaginaos que el barco se mueve, pero la turbina está flotando y tiene otra inercia, también se mueve. ¿Cómo vas a acceder tú? Entonces, tu ventana de tiempo, normalmente lo que se hace es, yo hago una predicción de oleaje, condiciones de oleaje mañana a las 5 de la tarde para que yo pueda llevar mi barco y estar ahí. Pero el momento que estás ahí, no sabes exactamente las condiciones que tienes. Entonces, este es otro vídeo donde veis un near miss, ¿vale? Un near miss quiere decir que casi tenemos un accidente. Entonces, el mar parece bastante calmado, el operario está bajando ahora de la turbina y ya veis que el barco, bueno, empieza a ondear bastante y de repente va a empezar a subir y bajar lo que pues parece 1 metro, no mucho más. Entonces el operario, claro, tú en ese momento ves que hay algo ahí abajo, que tienes que subirte, pero que está subiendo. Entonces lo que tú no puedes hacer es ir y que en ese momento ¡bum!, suba, porque ahí es donde tenemos el accidente. Entonces aquí lo que veis es que el primer intento falla. Le estarán diciendo desde el barco, no, espérate porque viene una ola. Ahora vuelve a subir. Y al final, si el operario falla, puede caer al mar. Y el problema es muy gordo. Y no va a ser el primero que ya le ha pasado. Y esto es unas condiciones de relativa calma. Bueno, aquí todo salió bien.
pero en ese momento donde el operario baja, yo lo que leí después del report es el operario baja muy rápido, el barco sube muy deprisa y casi tenemos un accidente bastante grave. Bueno, pues llevemos esto a la flotante, pero como casi no hay, pues no tengo vídeos. Pero volvemos al problema. OPEX, tengo que subir a la turbina, tengo que repararla porque tengo el sistema de pitch de una pala roto y tengo que subir ahí, lo que sea, me da igual. Vale. Aquí hice, pues hará un par de años, cuando empezó todo de los POEM y todo esto, bueno, cogí datos lo llaman reanálisis meteorológico, que son datos que están en el dominio público y tú puedes ver casi en cualquier sitio del mundo, desde 1975, el viento y el oleaje que hace y creo que los datos son horarios, ¿vale? Entonces yo cojo eso y hago, un script pequeñito en Python, le digo, vale, pues dime, durante 48 horas seguidas, ¿cuántos días al año en Asturias, en este caso, tengo? Pues menos de 6 metros por segundo, 10 metros por segundo y altura de la significante, pues de lo que sea, ¿vale? Hace los números, el script te da, y veis que realmente, para las condiciones que os daba antes, 8 metros por segundo o menos y 2 metros de altura de ola significante, estamos hablando de 31 días al año, ¿vale? 31 ventanas. Entonces, ¿cuántas turbinas tengo que reparar? ¿Cuántos barcos tengo disponibles que justamente estén disponibles en ese día? ¿Vale? Esto es un problema bastante gordo y después que además, si hablamos de la NOR 1, que no sé cuántos kilómetros estará, tienes que coger el barco desde Ferrol, ir hasta la NOR 1, que no cambie el tiempo demasiado, ver que las condiciones adecuadas, bueno, son muchas variables a considerar en este aspecto, ¿vale? Entonces, lo que vemos en temas del sector es flotante, si es rentable, tiene que ser turbinas de 15 megas para arriba, más o menos lo último que sabemos de los developers es que hasta 2030 todo va a ser 15 megas y 20 megas así o 18 no lo vamos a ver hasta dentro de unos años, sobre todo porque al final los diseñadores que han hecho las de 15 megas, digo, joder, si vendo 100 unidades, pues es que he invertido en I+D no sé cuánto, no me compensa. Entonces, ahora mismo la política no escrita es paramos en 15 y después ya vamos poco a poco, porque al final la media de tamaño instalado el año pasado fueron 8 megas, ir de 8 a 15 es como conducir pues un coche de calle a conducir pues un coche de carreras, ¿vale? Entonces, no existen estas turbinas hoy en día operando en la actualidad. Entonces, ¿cómo nos anticipamos a entender cómo esas turbinas van a operar? ¿Vale? Entonces, aquí empieza la parte donde en Manchester hacemos nuestra investigación y sobre todo enfocamos a modelos numéricos lo más avanzado que podamos, ¿vale? Lo bueno de viento es que, sobre todo apoyado por los americanos y por los daneses, se crean turbinas de referencia. Esto quiere decir que tú coges esta turbina de 15 megas, bueno, si estás de 15, y tienes todos los datos estructurales, todos los datos de performance, todos los datos de geometría en dominio público. Entonces tú eso lo puedes coger en tu modelo y lo comparas con gente de cualquier lado del mundo. Eso está muy bien porque hay sectores donde todo es confidencial y no tienes nada para trabajar. Entonces aquí lo que hicimos es, vale, vamos a mirar la turbina realista, 15 megas, en la plataforma SemiSub de la Voltern, esta que hicieron los americanos, y bueno, tenemos unos mooring lines y todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se comporta. Entonces, esta es la diapositiva más técnica. Mi campo fundamentalmente es esto, ¿no? Hacemos modelos numéricos, pensemos en modelos de previsión del tiempo, ¿vale? El que utiliza Meteo Galicia, el que utiliza la EMET o el Centro Europeo de Predicción de Viento, de Clima, pues nosotros lo hacemos a pequeña escala, como puedes utilizar para un coche Fórmula 1, para cargas de viento en un edificio, para puentes, lo que sea. Entonces lo aplicamos a eólica. Y aquí lo que hemos hecho es, vale, utilizamos un código bastante sencillito para ver cómo es el tema de estabilidad y cómo es el oleaje, pero después un código de muy alta precisión para, sobre todo, saber cómo la turbulencia del flujo va a mover el rotor. Y lo hacemos, es un coupling entre los dos modelos, ¿vale? No voy a meter más detalles. Entonces, esto es un vídeo para que veáis, esto es visto desde el lado, ¿vale? Esto es el campo de velocidades, esto es lo que llamamos una estela, o el rebufo, y aquí lo que tenéis es el plano de la turbina vista desde el lado, ¿vale? Aquí tenemos aceleraciones arriba, esto es importante, os dije que el límite suele estar entre 0,3 y 0,4 veces la gravedad. Entonces, vamos a mandar una serie de olas
de, creo que eran 10 metros de altura de ola significante, a esta turbina y vamos a verlo. Y podemos predecir también las tensiones en los moorings. Entonces, lo que empezáis a ver, los números son un poco pequeños, es que básicamente entre la punta de abajo y la punta de arriba tenemos un offset de unos 25 metros. Claro, aquí tenemos una inclinación del rotor que se pone pues así, bastante importante, y eso tiene que estar operando, y vemos que hay aceleraciones pues, que llegan a 0,3, aquí hay un evento de una ola, estos son olas irregulares, donde llega a 0,4. Entonces vemos que ya este tipo de máquina muy al límite, pero con este tipo de modelos lo que podemos hacer es anticiparnos a una situación real de operabilidad de este tipo de turbinas, que es bastante interesante. Entonces, retos tecnológicos, espero que os haya quedado con O&M, accesibilidad, problema. ¿Vale? Impactos ambientales, esto deriva pues, de un paper que hicimos de revisión bibliográfica para entender un poco qué impactos tienen todas las energías marinas. ¿Vale? No penséis que es solo eólica fija o flotante, sino está la solar fotovoltaica, está la maremotriz, está la ondimotriz, bueno, hay varias tecnologías. Pero si yo os pregunto, si algo tiene impacto, vosotros directamente ya pensáis, es un impacto negativo, ¿vale? Pero puede haber impactos positivos, puede haber impactos negativos, puede haber impactos que sean despreciables, hay impactos que no sabemos cómo van a ser, y pues hay cosas que no tienen impacto. Y después, ¿qué hicimos más? Clasificar los impactos, sobre todo en tiempo, a impactos instantáneos, algo que pasa ahora mismo y tiene un impacto y después desaparece. Esto es como ejemplo una perforación. Y después impactos que pasan a lo largo del tiempo, y estos son cambios sobre todo en la microclimatología del sitio, ¿vale? Porque la turbina, pues, cuando tienes miles de turbinas, cambian la composición de la atmósfera y eso cambia el clima. Entonces, esto es un impacto, no sé cómo decir en español, demorado en el tiempo. Y después, impactos también durante la fase de construcción y de commissioning, que no sé cómo se llama, cuando quitamos las turbinas, y después durante la fase de operación, ¿vale? Hay impactos diferentes en cada uno de estos momentos. Y para encontrar soluciones para mitigar estos impactos, si son negativos, tenemos que entender cuándo van a pasar. Entonces, yo os invito, no porque sea el autor principal de pero echarle un vistazo a este paper que hicimos, donde básicamente resumimos todos estos, y ahora vamos a ir a través de ellos, pero después hay este paper de la Universidad de Aberdeen y otra gente en Escocia, donde sobre todo se centra en floating, ¿vale? Y ellos hablan también específicamente impactos negativos, impactos positivos, y la evidencia más grande es que son tan pequeños los parques de flotante, 4, 5 turbinas, 3, que aún no podemos sacar unas conclusiones importantes, ¿vale? Entonces, el primero de los efectos es la estela que genera un parque, ¿vale? Entonces, bueno, que me olvidé de deciros, perdón. Tenemos efectos también a nivel local, algo que pasa pues, en la turbina más o menos 2 kilómetros, y después a regional. Yo tengo un parque aquí en la zona de Ferrol y eso puede impactar, imagínate, el parque de Gijón. Entonces, esos efectos también pueden existir y los intentamos identificar aquí, ¿vale? Entonces, en cuanto a las estelas, este es un parque en el mar de Irlanda, en la bahía de Liverpool, en Reino Unido. Entonces, aquí tenemos el clúster de granjas de Walney, que son 4 o 5. No son turbinas excesivamente grandes, serán de 4 o 5 megas, son relativamente pequeñas, pero durante condiciones de operación específicas, lo que generan es, el viento viene sureste, y entonces lo que hacen es extraer la energía del viento y lo que generan es una estela. Hay una zona donde hay poco viento, ¿vale? Pues esto se puede extender 40, 60, 100 kilómetros aguas abajo. Entonces, el problema fundamental que nos va a pasar es que vamos a cambiar primero los procesos aire-agua, el air-water interaction, y al final hay ecosistemas que viven justo en las primeras capas del océano. De nuevo, yo no soy biólogo, si digo alguna cafrada, me disculpáis. Y después también tenemos cambios en lo que es en la mezcla de la atmósfera, ¿vale? Las turbinas van rotando, entonces puede haber una zona donde el aire sea más seco que en la capa donde está operando la turbina, entonces lo que hacen es mezclarla y cambia esa composición de la atmósfera, ¿vale? Pero estas estelas realmente, lo que indico aquí, que
tiene más impacto en la estratificación térmica, quiere decir, sobre todo en el Mar del Norte, cuando tenemos una capa de agua pues, mucho más caliente en la parte de arriba que en la parte de abajo. Esto en el Atlántico, de nuevo, no estoy del todo seguro, pero es menos prevalente que sobre todo en la zona de Escocia, y están teniendo problemas en esto, en cuanto a la estratificación térmica y romperla, porque afecta mucho a los ecosistemas. Y también otra consideración es que si un parque genera una estela que tiene poco viento, si yo tengo un parque aguas abajo, voy a producir menos energía. Esto es el gran problema ahora en la eólica offshore. Pero bueno, quitando eso. Entonces lo que hacemos es quitar esa capacidad de producir energía libre de CO2. Entonces esto también tiene un impacto ambiental indirecto, pero de forma regional. Por eso lo ponemos en rojo, en operación, y puede ser prolongado en el tiempo. Después, en cuanto a la temperatura, humedad y precipitación, bueno, lluvia, y después vientos extremos, velocidad de viento y dirección del viento, ¿vale? Aquí, si no se aprecia bien, esto es lo que consideramos efectos realmente despreciables. ¿Qué podemos ver? Un efecto pantalla, pues lo que queremos conseguir financiación es para ver cómo, cuando tenemos miles de turbinas operando, van a interactuar con los efectos del cambio climático. El cambio climático va a subir la temperatura de la atmósfera, pero si tenemos unas máquinas enormes que van a estar mezclando la atmósfera, ¿cómo van a hacer con el cambio climático? Si tenemos una ola de calor, estas turbinas van a hacer una mezcla más pronunciada de la atmósfera y la ola de calor se va a ir, o los efectos son menores, o puede ser justamente todo lo contrario, que sea más seco y tenemos problemas con ello. Ahora mismo no tenemos ni idea. Sí que se sabe que hay cambios en patrones de precipitación, de nuevo por esa mezcla que produce en la atmósfera, variaciones de la temperatura en superficie, temas de estela y protección contra eventos extremos. Esto puede ser bastante importante, ¿vale? Depende si hay un parque o un set de parques cerca de una ciudad y tú tienes pues, un evento extremo, puede ser que, esto sobre todo se habla en el Golfo de México, en Estados Unidos. Si tú tienes un huracán, esas turbinas van a absorber energía del huracán y puede paliar los efectos en la costa. Bueno, puede ser. Por eso no todo es malo. Después en temas de estratificación, aquí lo que os comentaba, esto es un paper de Aberdeen, que la verdad son muy activos en esto, entonces tiene un modelo hidrodinámico, aquí no simula la atmósfera, ¿vale? Simula lo que es el mar. Entonces aquí tenéis 3 parques eólicos que generan una estela, estos pues, colores rojos y amarillos generan pues, el déficit de viento porque las turbinas han extraído, ¿vale? Y lo que han hecho es mapearlo a cuál es el impacto en el campo de clorofila, de producción de clorofila, porque eso en la biodiversidad va a ser muy importante. Entonces, bueno, ellos han modelado esto, han visto pues, en diferentes estadías del año cuáles son los impactos y han sacado pues, escaso impacto a nivel anual, pero en eventos singulares sí que puede tener un efecto pronunciado. Entonces, de nuevo, hay efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. Más detalles, de nuevo, están en los papers. De cara a las estructuras flotantes, también un poco aplicado a las bottom fakes, lo que tenemos es la corriente del agua va a estar incidiendo sobre las estructuras de flotabilidad. Entonces eso lo que hace es crear pues una turbulencia, igual que si tú vas andando, pasa un camión y te mueve porque cambia eso, al final es un cambio de presión, es la turbulencia. Pues esto lo que hace es inducir una mezcla más pronunciada del agua. Entonces, si un ecosistema en Escocia, no sé hasta qué punto en la costa de España, pues normalmente opera en unas condiciones donde está estratificado y hay pues unos organismos aquí, otros más abajo, pues esto lo puede romper. Y ahí ya es donde tenemos los problemas, cambios en la cadena trófica y este tipo de procesos. Y después la flotante, la semisub, lo que va a hacer fundamentalmente es cambiar el patrón del oleaje. Entonces, si cambiamos el patrón del oleaje, tenemos 100 turbinas y vamos a disminuir la altura del oleaje, ¿qué impactos va a tener aguas abajo? De nuevo, no lo sabemos, pero puede haberlos. En cuanto... Este es interesante. Efecto artificial reef. Esto es como un arrecife artificial, ¿puede ser? Vale. Entonces, yo pongo unas turbinas en el agua y sabemos que cualquier cosa que ponga en el agua va a crecer biofouling, ¿vale? Pueden crecer
millones de cosas. Entonces, ¿esto es bueno, es malo o todo a la vez? Pues va a ser bueno para unas especies, va a ser malo para otras especies. Sí que era interesante, uno de los papers que leí en la bahía de Liverpool, hay unas turbinas que se pusieron, creo que era de Reedy Flats. Entonces lo que hace es que ahí tienen un estuario y las larvas de los mejillones normalmente pues a una distancia, no sé, de 30, 40 kilómetros, pues no podían llegar, se morían y ya está. Entonces, pero ahora resulta que hay una estructura a la cual me puedo adherir. Y después, en otro lado, que eran dos estuarios que nunca coincidían en cuanto a organismos, pues del otro pasaba lo mismo. Entonces empezaba a haber una competencia entre microorganismos o mejillones que igual no se daban ahí, en otro estuario, pero ahora como tenía un vector de desplazamiento, se empezaba a dar en el otro. Entonces, esto puede pasar y lo que tenemos que hacer es aplicarlo al ecosistema marino español, que antes lo hablábamos. El gallego, el asturiano, el catalán, el de Canarias, es todo diferente, no sabemos cómo actuar, depende también qué pintura le vayas a meter aquí, muchos factores, ¿vale? Entonces lo que tenemos es ese creación de hábitat nuevo, que tenemos que ver si es bueno o es malo y para quién, y después cambios en la hidrodinámica y tema de alimentación, y otro que es, bueno, conflictivo en cuanto a entenderlo, es que, por lo menos en Reino Unido, no sé tanto en España, igual Torcuato después nos pone más al día, en un desarrollo, en un parque eólico, no sé si en todos, pero bueno, en la gran mayoría está prohibido entrar a los barcos, ¿vale? Está prohibida la pesca. Entonces, lo que sugiere la investigación es, vale, si yo tengo recintos cerrados a la pesca, eso me va a producir un incremento de productividad de peces de determinadas especies que no podían tenerlo antes porque pues, estaban pescados, igual ahora tenemos pues, más no sé, especies ahí y se van a desplazar a otros lados. Bueno, esto es un efecto colateral que tiene, que hay que ver si es bueno o es malo, también depende del número de turbinas que tengamos, parques, etc. Pero bueno, que sepáis que está ahí. Y después, indirectamente, cambios en el ratio de muerte, de natalidad y de fertilidad. Bastante importante es el riesgo de colisión, aunque, bueno, sobre todo, la parte de arriba lo que tenéis, este es un semisub de hormigón, no sé si lo podéis ver bien, pero bueno, aquí tienen los cordones umbilicales que le llaman, son cables flotantes, que básicamente tienen unos flotadores aquí, porque esto está en suspensión, ¿vale? Pensar que si tú lo anclas al suelo, esta turbina va a subir y bajar, se va a mover, no puedes anclarlo al suelo. Entonces esto, le das un margen de maniobra y entonces los cables van flotando. ¿Eso qué pasa? Que si viene pues un mamífero marino, puede colisionar directamente contra ese cable. Es poco probable, pero puede pasar. Y después, sobre todo esto también es importante en la onshore, que es la colisión de aves con las palas de los aerogeneradores. Esto es lo más grave que vemos, o incluso los murciélagos creo que se mueren no porque le colisionen las palas, sino por la succión que genera la presión al pasar la pala, eso pues implosiona el murciélago. Entonces, bueno, no tiene por qué impactar, sino que puede, no me estoy riendo, pero puede haber más problemas en eso. Entonces, lo que han hecho en Holanda, ¿vale?, es implementar una serie de sensores para cuando haya aves migratorias para detectar. Se está produciendo, pues, no sé, una especie que va en banco y que se está desplazando y va a pasar a través de nuestros parques eólicos. Entonces tú, automáticamente, tienen que parar las máquinas, ¿vale? Creo que en un año, el año pasado, hace 2, estuvieron 4 horas paradas por esto. Y después se están poniendo unos dispositivos aquí abajo, ¿vale?, donde básicamente con unas cámaras también puedes ir detectando si hay un grupo de aves que se estén aproximando, entonces pues o paras la máquina o reduces la máquina. Y en las reviews también se comenta pues durante la noche bajar las revoluciones por minuto a muy pocas, pero eso no va a pasar porque no produces energía entonces. Pero claro, volvamos a la zona de Galicia, bueno, noroeste de España y Portugal. Estas son las zonas donde se pretende desarrollar la eólica marina y estas son todas zonas de protección, donde tenemos un flujo migratorio muy importante. Estos son los cables de exportación de energía, donde pues, van aquí por zona San Ciprián. Y bueno, esto es un tema importante,
las aves van a estar pasando y sabemos que están pasando. Entonces, tener esta información en el público de qué aves pasan, con qué frecuencia, en qué tiempo, pues es importante, pero va a ser bastante complicado de llegar a un acuerdo de decir, bueno, vamos a poner esto, pero sabemos que puede ser un problema. O cómo vamos a solucionarlos. Pero bueno, a veces la industria también pues, es la principal interesada en poner soluciones a problemas que sabemos que existen, ¿vale? En tema de fija, cuando tú tienes un monopile tienes que hacer una excavación. Y esa excavación al final, el sonido se propaga más por el agua que por el aire. Entonces, mamíferos, sobre todo marinos, el tema de la perforación pues, puede hacer que se queden sordos, puede tener problemas auditivos y algunos pueden llegar a morir. Entonces, lo que se ha hecho aquí RWE, que es una empresa alemana, es disponer de un dispositivo que lo que genera es una cortina de burbujas, ¿vale? Y lo que haces es evitar que se propague tanta contaminación acústica para justamente, como es un impacto puntual, evitar esta disrupción sobre la fauna. Bueno, y aquí también, nada, durante operación, como tiene baja frecuencia el sonido, la verdad que no se reporta como un problema en cuanto a esto. Y quizás el más importante es los efectos electromagnéticos de los cables, ¿vale? Cables submarinos hay a patadas. En Reino Unido y en el Mar del Norte hay cables bastante grandes de más de gigavatios. Entonces, esto sabemos que ya existe. El problema es, de nuevo, el efecto de los campos electromagnéticos sobre la especie es dependiente de qué especie tengamos, ¿vale? Va a variar si tengo un cable de corriente continua de alto voltaje o de corriente alterna de alto voltaje, ¿vale? Va a variar porque hay unas especies que son más sensibles a campos eléctricos, otras más a campos magnéticos. Depende si es un pez, un mamífero o si es un crustáceo. De nuevo, hay que aplicar lo que está publicado hoy en día, no nos vale para España, Portugal, Atlántico. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Normalmente, para la flotante tenemos nuestros cables umbilicales aquí flotando, pero eventualmente esto va a ir a una substation y esa substation va a tener un cable que va a ir enterrado pues a 1 metro o lo que sea, o debería ir enterrado, igual no iba enterrado, y debería ocultar un poco este efecto. Pero bueno, que seguro que sabéis vosotros más que yo de esto, pero que lo sepáis que está reportado, pues eso, aquí hay un cable que se ha enterrado 1 metro, y ver un poco pues, que puede cambiar patrones de migración, puede hacer sobre todo pues, que haya especies de crustáceos que den más vueltas, se desorienten por este tipo de cambios. Y bueno, las relaciones entre presa y cazador, no sé si se dice así, pero bueno, también puede variar. Y al final, cualquier cambio que hagamos en la cadena trófica va a tener impacto tanto desde más abajo, desde el zooplancton y después los predadores más grandes. Entonces, cualquier cambio pequeño que tengamos en la cadena trófica va a tener impacto hasta arriba de todo. Vale. Con todo lo que hemos visto, ¿esto es algo posible que podamos meter en España o en Galicia? Pues es lo que tenemos que estudiar. Creo que esta es una diapositiva muy interesante, que es básicamente del Ministerio, las zonas que tenemos con los diferentes usos. Las azules son donde queremos meter eólica marina, ¿vale? Pero es que veis que hay de potencial para la pesca, hay zonas de protección de la biodiversidad y todo está súper mega aglomerado. De hecho, si os dais cuenta aquí, zonas de uso prioritario para la protección de la biodiversidad, aquí en esta zona de Asturias, y ahí realmente tenemos una zona de desarrollo. Eso es un poco difícil de entender desde mi punto de vista. Entonces, hay que tener una visión global de lo que existe ahora mismo y dónde podemos emplazarlo. Entonces, esto es algo para pensar a nivel general, tanto gobierno como instituciones como nosotros mismos. Hay retos, hay impactos, pero lo que yo quiero que llevéis de casa es qué impactos puede desplazar la eólica marina. Al final, si yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros tenéis vuestro proveedor de electricidad en casa con energía 100% renovable? Yo espero que todos, pero seguramente ni la mitad lo tenga. Entonces, es un cambio súper pequeño que nosotros tenemos que hacer, que hemos llegado aquí por el tema de quemar hidrocarburos, ¿vale? Entonces, podemos hacer algo para contribuir con esto. Podemos hacer que la eólica marina, su objetivo es, estamos quemando, estamos emitiendo, estamos provocando cambio climático y tenemos que evitar que eso pase.
Entonces, esto es lo que hay que pensar. Los impactos, las energías renovables se llaman limpias, pero es que no hay nada absolutamente limpio. No, eso es un concepto totalmente erróneo, ni verde. Es, pues, de un efecto en el sitio y menor, pero no va a llegar a un cambio climático, pues, con unos cambios que, bueno, que básicamente nos vamos a cargar el planeta, así de claro. Y esto es una imagen un poco sensacionalista, pero que al final, esto es lo que tenemos que desplazar. Entonces, lo que tenemos que hacer y luchar muy fuerte es investigar qué ecosistema tenemos, qué necesitan los pescadores, y entre todos, evitar que esto vuelva a pasar, porque va a volver a pasar. Vamos a necesitar petróleo durante los próximos 20, 25 años. Entonces, si no hacemos pequeños cambios de, oye, pues mira, que me venga el proveedor X y me traiga energía verde a casa, y puedo hacer estas cosas, esto va a volver a pasar. Y mi penúltima diapositiva es cuáles son las prioridades que tenemos de Unión Europea, España y todo. No sé si vosotros lo sabéis, pero España, creo que 2023, según el Fondo Monetario Internacional, dimos 10.600 millones de euros de subsidios a los hidrocarburos. ¿Vale? Dinero que está de vuestros bolsillos va a pagar a las petrolíferas. ¿Por qué? Porque si necesitando gasolina, tengo en casa, como no tengo un proveedor 100% renovable, pues tengo que estar con eso, 10.600. Esto es un montón de dinero. En este evento, 5 millones de euros de nuestros bolsillos se van a estos subsidios. Creo que pueden ir a mejores manos. Y estamos haciendo una subvención de energías renovables de entre 700 y 1.000 millones de euros. Creo que es algo para reflexionar en qué estrategias tenemos que hacer. Pero lo mejor de las renovables es el ratio de aprendizaje. Si tú te vas a ver el ratio de aprendizaje, el euro kilovatio hora de la nuclear, constante con los años. No es una tecnología que se haga más barata, de hecho se está haciendo más cara. Pero tú ves el patrón de producción de la solar fotovoltaica hace 10 años y esto es que ha sobrepasado las predicciones hiper mega optimistas. Onshore wind es lo más barato que existe también, muy barato, y offshore wind pues llegará a ser más barato. Entonces ya no es un tema de costes, esto es así. Y, de nuevo, no estamos dando ni un 10% de lo que estamos dando en hidrocarburos. Entonces esto es un mensaje para reflexionar, ¿vale? Mi última diapositiva, que ya sé que estoy fuera de tiempo. En mi perspectiva, la eólica marina está aún lejos de España, no es algo que va a pasar en 2030, puedo estar muy equivocado, pero lo veo muy complicado. Me gustaría, y Torcuato, que va a hablar la siguiente charla, lo sabe, entender más los pescadores, pero no los pescadores de Galicia, los pescadores todos europeos, incluso los japoneses, entender qué necesidades tienen, cuáles son sus problemáticas, qué estudios necesitan para tener certidumbre que las cosas van a pasar. Entonces aquí nosotros, desde un punto de vista de centro tecnológico de investigación, pues conciliación, entendimiento y soluciones. Esto hay que hacerlo con todos, en un diálogo abierto. Y Galicia, bueno, mejor que otras comunidades lo ha argumentado bastante bien. Repensar las zonas prioritarias desde los primeros proyectos. No donde hay más viento es mejor. De nuevo, tenemos que acceder a esas turbinas. Si yo tengo 10 metros por segundo en Galicia, ya, pero es que tengo unas olas del copón. Tengo una batimetría muy profunda. Bueno, hay que verlo. Después, un poco desde Reino Unido, pues los programas de investigación son programas donde hay dinero, no donde te dan 100.000 euros y intentas hacer algo. Entonces, creo que la administración, pues, entre 30 y 50 millones de euros en propuestas competitivas para estudiar sobre todo el ecosistema marino español. Si no hacemos eso, las turbinas no van a estar en el agua en 5 años, pero en 5 años podemos entender mucho de los efectos en el ecosistema español. Una red estatal de investigación solo enfocada a tecnologías marinas. Igual ya existe, no lo sé ahora, igual tú sabes más, pero yo creo que esto estaría bien, e incluso a nivel gallego, pues que las instituciones se reúnan y hablen solo de esto. Reevaluación de recurso eólico y de oleaje. Al final los mapas que está utilizando el POEM son mapas que se hicieron hace 15 años, entonces eso hay que reevaluarlo, hay que ver con el cambio climático cómo va a cambiar el recurso eólico y el tema de oleaje, y más monitorización. Realmente casi no hay dispositivos en el mar que nos permita saber qué es lo que está pasando en el día a día, que después nos permita pues, hacer mejor modelaje o entender cuáles son esos efectos. Si yo monitorizo el ecosistema hoy y 5 años después del parque, puedo entender qué pasa. Si lo hago después de que opere el parque, no sé lo que estaba antes.
Y bueno, y una estrategia de desarrollo de puertos, barcos y mano de obra que realmente necesitamos. No hay mucho tiempo que perder porque básicamente el cambio climático va muy acelerado, no podemos parar. Bueno, soy bastante activo en LinkedIn, si queréis me seguís, si no, no. Mis papers en ResearchGate y ahora estamos buscando un PhD y un postdoc en CESGA pues, para trabajar en este tipo de problemáticas. Y nada, cualquier cosa, mis emails y nada, gracias. Creo que, aprovechando que está aquí Pablo, podemos tener unos minutos de preguntas y después salimos al descanso y a tomar algo. ¿Alguien se anima con alguna pregunta o todo quedó muy claro? ¿Te sales? No, yo creo que es el café que está llamando. Yo creo que ya están muy cansados. ¿Alguna preguntita? Nada. O crítica, también vale crítica, aquí nos damos todos. Pues a mí me interesa saber qué opinas de qué pueden hacer estas plataformas tan grandes en la extracción de energía del viento sobre las corrientes. Porque aquí en Galicia uno de los principales procesos oceanográficos que tenemos es el afloramiento costero y depende principalmente del viento. Y las escalas que vemos de las estelas pues son bastante grandes. También vi algún paper, simulaciones en California y demás, que ya empiezan a dejarse ver la patita en efectos en temperaturas, en el agua y demás, pero depende con quién hable me da una opinión u otra. Supongo que la incertidumbre que aún tenemos en esto es grande, pero no sé qué tacto tienes tú, qué ves que podría pasar ahí. En realidad, tenemos que enfocarnos en una tecnología de lo que vaya a pasar, ¿no? Hablábamos de 600 megas en NOR 1, 600 megas son 40 turbinas. No es un número excesivo. El problema es que sí que tenemos unos cilindros que están en la superficie del agua y que nos va a cambiar primero el oleaje, porque nos va a disipar energía de las olas, y también nos va a inducir un nivel de turbulencia cerca, porque al final la corriente incide, hay flujo que se separa de los cilindros y eso me crea una turbulencia. Normalmente, el flujo alrededor de cilindros, que es el problema hipermega clásico en mecánica de fluidos, se ha estudiado mucho y pues, normalmente 6-8 diámetros aguas abajo ya está todo disipado. Entonces tampoco pienso, claro, hay que ver también la acumulación de 40 turbinas, cada una con 3 cilindros, que es lo que puede provocar, pero al final la regla de 3 es 2 turbinas están espaciadas 7 diámetros, ¿vale? Estamos hablando de 1,5 kilómetros entre una turbina y otra. Habría que verlo, realmente nunca hay que anticipar nada en fluidos, porque todo puede ser posible. Pero después también tienes, claro, 200 metros de profundidad aquí y el semisub que está ocupando pues, un 10% de la superficie. Claro, eso va a ser distinto que si tú tienes una superficie pues, mucho más somera o mucho más amplia. Eso por un lado. Y después, desde el punto de vista del modelaje, si nos vamos más técnicos, si tú vas a un modelo oceanográfico donde tienes una malla pues, de tener 50 metros de 20 metros de resolución, claro, al final no resuelves, no representas un cilindro, representas algo, un término numérico que representa lo que hace. Entonces, esos modelos yo creo que no nos valen para hacer algo súper específico en eso, en cuanto a cómo se ha parametrizado la semisub. Es lo que yo no tengo claro del todo, porque al final te está dando un incremento de turbulencia, que eso hay que ver cómo lo metemos en el modelo. Pero si tú ya lo has hecho, yo estoy dispuesto a echarle un vistazo. Yo estaba pensando más en la extracción de energía, es decir, no solo la extracción de energía del viento, que te va a dar menos energía para arrastre de las corrientes, de la superficie del mar, sino que te va a cambiar la estructura horizontal. Vas a tener zonas de divergencias y convergencias, te va a cambiar también
no sé si será más laminar o menos laminar el flujo después de la... Va a ser más turbulento. Más turbulento, por lo tanto la transferencia al agua va a ser diferente y entiendo que eso va a retirar energía para producir corrientes, sin duda alguna. Pero mucha gente dice, son pequeñas, en realidad tienes una área enorme de fetch, tienes... Hasta que no lo haga no te puedo decir nada. Exactamente, creo que estamos en el mismo punto. Teño outra pregunta. Mencionaste el tema das aves en unha diapositiva e creo que hai algunha referencia, pero podes anticipar algo? Porque, claro, a ser os centros no medio do mar, a miña intuición din que as aves se van vir atraídas por estos mundos e se moven unas velocidades moi altas, sobre todo nas puntas. Vale, neso dúas cousas. Primeiro, outro efecto que non mencionei é o efecto das balizas, vale? Porque ao final, un ave que vai no mar, normalmente non hai ningún tipo de luz, e de repente vai no mar e hai unhas balizas pois, distribuídas por aí que crean atracción. E despois, o que lin, de novo, eu non son experto, pero as aves que van pois, volando polo mar van a unha altura pois, que pode ir 20, 40 metros de alto. Os rotores de 15 megas pois, terán unha distancia máis ou menos de 25, 30 metros hasta dende o nivel do mar hasta aí, vale? Non se deixa moito máis, tampouco tens que subir moito máis. Entón, non creo que vai haber un problema coa altura máxima. O problema é que se vou volando a 20 metros de altura non vai haber impacto. Pero se hai aves que descoñezo de novo, certas aves que van a 40, 50 metros de altura, aí sí que podemos ter problemas. Pero o que gustaríame ver é pois, informes que digan, pois mira, determinada ave vai volando a esta altura normalmente no período da primeira quincena de marzo. Pois iso sería super valioso. E se o hai, por favor, mandádemo porque eu non sou capaz de encontralo. Ok, gracias. Boa tarde. Antes falaches de que un dos principais problemas que hai cos semisap, ou en calquera caso, co eólica flotante, é o feito de que co ondaxe pode haber moita vaivén e tal, non? Eu teño lido que cando se hibrida, hai posibilidades de hibridar eólica mariña con un dimotriz, de forma que justamente un dimotriz o que fai é amortecer a ondaxe, de feito que digamos que como unha simbiose, non? Unha relación simbiótica e fai que a plataforma sexa máis estable. Que podes dicir sobre iso? Hai estudios que indican que é posible, o problema é que a undimotriz está moi lonxe de estar aquí. Ao final, o reto da undimotriz é o que chaman o PTO, a transmisión para capturar a potencia da onda que te ven, non? Entón, eso agora mesmo pois, está moi verde. Non sei que TRL pode ser, pero TRL 4, 5, 6, se nos vamos a boia de Core Power, creo que é o último que fai así, vale? Pero eso non nos vale para o que tú mencionas, isto sería máis, como me chaman, bueno, estes tipos elongados que hai. Creo que en Portugal probaronse algúns, bueno, eso sí que se va movendo, pero o problema sigue sendo que non salen os números para un dimotriz. Pero sería o ideal, eso sí. Gracias. Bueno, nos vamos al descanso y a tomar algo fuera. Muchas gracias, Pablo.
Bueno, estamos xa de volta despois do pequeno descanso. A próxima charla é a eólica mariña e a súa difícil coexistencia coa pesca galega, por Torcuato Teixeira Valoria. Torcuato é abogado e exerce a profesión na especialidade de Dereito Pesqueiro desde o seu despacho aberto en Santiago de Compostela. En 2018, dentro da colección Pesquerías, Economía e Sociedad da Fundación FREMS, publicou o Manual Práctico sobre los derechos y deberes de los pescadores ante las actuaciones inspectoras y el procedimiento sancionador pesquero. Asimismo, é asesor xurídico da Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, da Organización de Produtores Pesqueiros OPP 90 Pesca Asturias, e da Plataforma en Defensa da Pesca e dos Recursos Mariños, da que tamén é portavoz e representante na mesa de traballo da eólica mariña do Ministerio de Transición Ecológica e Reto Demográfico. Bueno, ¿estamos todos tranquilos? ¿Estamos bien? Pues continuemos entonces. Finalmente, destacar que Torcuato mantén unha vertiente docente como profesor no curso de posgrado Política Marítima Integrada da Unión Europea que organiza o Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga de la Universidade da Coruña. En o curso de extensión universitaria sobre estudios marítimos titulado La participación del sector pesquero en la conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y sin más, ya, Torcuato, cuando quieras. Muchas gracias. Vamos entonces a esto. Bueno, pois, boa tarde, grazas aos organizadores por convidarme a este curso e grazas á xente que estades aquí porque sei das dificultades que conleva estar hoxe aquí a estas horas e máxime cando un fala de último, non, que, bueno, costa máis non quedarse ás últimas horas. Bueno, deste tema teño falado moitas veces xa, e teño falado moitas veces porque é un tema que preocupa moito non só aos pescadores, sino que preocupa moito tamén a sociedade galega e, en xeral, preocupa moito en outras zonas de España, non? Preocupa moito en Canarias, preocupa moito en Asturias, preocupa moito, por suposto, en Galicia, que vai ser onde centre eu a miña charla. O primeiro que teño que dicir é que, efectivamente, o título da miña charla, A eólica mariña e a súa difícil coexistencia coa pesca galega, pois, bueno, é un título xa que vedes que mezcla cuestións de carácter obxectivo e tamén xuicios de valor, non? No propio título da charla, porque, efectivamente, a miña presentación vai ser unha mestura deso, non? Unha mestura de datos obxectivos, contrastados e contrastables, e vai ser tamén unha mestura de xuicios de valor. Non sei quen dixo, igual a quen o sabe, de que os xuicios de valor sin datos detrás, pois son ideoloxía a secas, non? Pero os xuicios de valor con datos, pois son opinións lexítimas, discutibles, e que poden abrir debate, non? E, polo tanto, os meus xuicios de valor sempre os vou fundamentar precisamente neses datos obxectivos. A miña presentación, como non fixen un cronograma de como vai ser, vos lo explico xeralmente. A miña presentación vai ter dúas partes, ainda que pudieran ser máis, pero, bueno, podemos diferenciar dúas partes. Unha primeira que é por que entendo eu que é difícil esa coexistencia, tendo en conta como se iniciou toda a planificación
de eólica mariña, falo de Galicia, pero por extensión podíamos falar de toda España, non? Pois como se iniciou a planificación da eólica mariña en Galicia, e por extensión en toda España, e iso conleva ese mal inicio e conleva evidentemente unha dificultad para despois conseguir esa posible coexistencia da eólica mariña e a pesca galega. E depois unha segunda parte xa que me vou centrar no que acontece dende que se publican xa coa aprobación dos plans de ordenación de espacio mariño as zonas, ou as ZAPER, onde potencialmente porán instalarse polígonos de eólica mariña. Non digo parques porque creo que do parques ten unha connotación como de infantil e de xogo, e eu creo que os polígonos de eólica mariña non teñen precisamente esa connotación, non? Entón, eu, por lo xeral, a veces se me escapa de parques, pero por xeral me falo de polígonos de eólica mariña, porque non deixa de ser estruturas e complexos industriales, vale? E como vos decía, efectivamente, empezamos moi mal. Aquele refrán de que empeza mal, mal acaba, o outro dito tamén que di que a semilla determina o froito, non? Pois, efectivamente, empezamos mal. Empezamos mal no diseño da eólica mariña en aguas españolas. Entonces, todo o que aconteceu e todo o que está acontecendo como que era a crónica dun desastre anunciado, vale? E vamos ir vendo algún detalle para que vexades por que falo nestes termos, non? Para empezar, o Miteco optou polo máis sinxelo, que o máis sinxelo para o Miteco, eles mesmos o teñen recoñecido, e que determinar unha zona, por exemplo, prioritaria para a pesca é nos moi complexo, porque resulta que os pescadores estades por todos os lados. E encima, caladoiros, por exemplo, como o caladoiro de Cantábrico Noroeste, é un caladoiro moi rico, e hai zonas de pesca por todos os lados. Entonces, iso é nos moi complexo de ordenar. Entonces, vamos ir polo sinxelo, e o sinxelo foi prescindir totalmente da pesca, facer un diseño a gusto, sobre todo, dos promotores da eólica mariña, chámese promotores da eólica mariña ou chámese lobby enerxético, e a partir de aí, pois as cousas se foron torcendo. Bueno, aquí vos poño unha radiografía, e falo de Aldraxe, igual vos parece a palabra un pouco brusca, e falo de Aldraxe porque, efectivamente, para moita xente do sector, se considerou un Aldraxe todo o que se fixo desde o inicio da planificación dos espacios mariños e desde o inicio da planificación da posible implantación da eólica mariña en aguas españolas e en aguas galegas. O primeiro contacto que tivo o sector co que sería o futuro diseño da eólica mariña foi un taller online con todas as administracións do sector pesqueiro e con todas as demarcacións, nun solo día. Poño aí en azul voluntaria porque, efectivamente, non se forzou este taller. Desde que o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico pois tiña, non me puse en cronómetro, e é unha boa idea ter un cronómetro. Desde o momento que o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico tiña un diseño de como quería planificar o espacio mariño en relación á eólica mariña, pois montou un taller online, bueno, daquela estábamos en pleno COVID, con todo o sector pesqueiro, cas comunidades autónomas, pero de todas as demarcacións. Nun solo día nos meteron ali a todas, sabedes que hai 5 demarcacións mariñas, a demarcación noroatlántica, que é que engloba Galicia, a demarcación subatlántica, que é que engloba o Golfo de Cádiz, a demarcación Estreito de Alborán, na zona do Estreito de Mar de Alborán, a Levantino Balear, que engloba todo o Mediterráneo e Baleares, e a quinta, que é a demarcación Canaria. Vale? Bueno, pues ali todos xuntos, naquel mare magnum, sector canario, sector andaluz, sector do Mediterráneo, sector asturiano, galego, comunidades autónomas afectadas de Galicia, de Asturias, de Cantabria, País Vasco, Canarias, Cataluña. Pois eso nos despacharon en un día presentándonos o famoso mapa que xa vichedes por aquí, que xa o presentou alguén, sobre como se quería planificar a implantación da eólica mariña en aguas españolas. Tivemos despois, no 2022,
unha segunda reunión, aí xa poño que é unha reunión forzada, porque así foi. Foi unha reunión que tras pedir en múltiples ocasións, tras saber cal era o mapa que se planificaba, reunións ca máxima responsable política do Ministerio, ca señora Teresa Rivera, que daquela era a máxima responsable, pois, bueno, conseguimos que nos deran, tras moita presión na opinión pública, que nos deran unha reunión na delegación do Goberno en Coruña, esta foto que vedes aquí, na delegación do Goberno en Coruña, o secretario xeral de Medio Ambiente, Hugo Morán, que estaba por ali por Coruña, por un tema de dragados da Ría do Burgo, e dixe, olles, temos aquí estas reunións pendientes coa ministra, aproveita, dedicalle un par de horas aquí a esta xente da pesca e fala con eles na delegación do Goberno. Bueno, fomos a esa reunión, sabedes o titular que saliu desa reunión, el Gobierno promete dar prioridad a los pescadores en el futuro plan de usos marinos. Cosa que non foi así. Pero isto foi o titular, porque isto foi o que se nos trasladou por parte do Secretario Xeral de Medio Ambiente e tamén por parte de representantes do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación que estaban tamén presentes nesa reunión. Houve despois outra terceira reunión forzada coa directora xeral da Costa e Mar, que en definitiva é a dirección que se encargou do diseño desde o principio dos plans de ordenación de espazo mariño. Tamén foi forzada porque estábamos, evidentemente, seguíamos reiterando peticións ca máxima responsable política de diseñar isto e ante a nosa reiteración, pois, nos remitiron a unha reunión ca directora xeral da Costa e Mar. Por iso vos poño aí, radiografía dun aldraxe, porque creo que non é de recibo a situación que aconteceu desde o principio hasta os nosos días. Bueno, aquí xa vos desgloso, por decirlo de alguma maneira, as diferentes reunións que pediu o sector pesqueiro a diferentes institucións. Efectivamente, solicitamos 3 reunións a Teresa Rivera, resultado negativo. Aí me vedes a min aí charlando, por decirlo de alguma maneira, en Ferrol con Teresa Rivera. En realidade, estaba eu asistindo a unha reunión organizada polo lobby da eólica marina e nesa reunión, aquí sí existiu Teresa Rivera, é dicir, hai un sesgo claro de onde lle interesa estar e contratar e onde non. Pois, nesa reunión onde sí estaba Teresa Rivera, pois os representantes da industria do metal tuveron a ben, cando eu estaba no pasillo, acercarme a Teresa Rivera para que a saludara, non? E en realidad o diálogo que mantiven con Teresa Rivera daquela foi, efectivamente, pedirlle que atendera as nosas solicitudes e se pode dicir, porque non foi secreta a reunión, foi pública e todo o mundo escoitou, e ese gesto un pouco, a resposta de Teresa Rivera é que tenemos que hablar e tenemos que dejar de tirarnos los trastos a la cabeza, señor Teixeira. E, bueno, e casi intentan talvar un diálogo comigo ali no pasillo, o cal me neguei, dice, ten usted 3 reunións solicitadas, se vostede quere falar co sector pesqueiro, falemos evidentemente en Madrid ou en Santiago onde queira, pero non aquí no pasillo, non? Esa foi a radiografía dos nosos intentos con Teresa Rivera. Tuvemos un intento tamén ca Secretaria Xeral de Enerxía, que é precisamente a ministra que está agora, tamén resultado negativo, non fomos capaces de ter unha reunión con ela. Tivemos 2 reunións co Secretario Xeral de Medio Ambiente, unha negativa e outra positiva, que foi a que vos falei antes na delegación do Goberno en Coruña. Tivemos reunións con grupos políticos do Congreso dos Diputados, todas positivos. É verdad que en todos os grupos políticos hubo unha sensibilidade cando fomos a Madrid ao Congreso dos Diputados moi especial para escoitarnos polo menos, e falo de todos, non excluyo a ninguén. Tivemos reunións con grupos parlamentarios dos parlamentos autonómicos tamén, e aquí incluyo a todos. Hubo propostas non de lei tras estas reunións que se levaron tanto no Congreso dos Diputados como nos parlamentos autonómicos, con cas peticións que a propia Plataforma de Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños lles levou aos grupos políticos, proposicións non de lei que, por certo, que foron aprobadas, e iso tamén é de agradecer, non? E houve unha reunión tamén de intento con o Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, que algo terá que dicir tamén ao respecto, con un resultado tamén negativo. Houve reunións con científicos do IEO,
con resultado positivo, e aquí dicir que foron sempre dúas reunións moi productivas, moi claras, en que sempre entrábamos máis ou menos preocupados e salíamos, despois de falar cos científicos de IO, moito máis preocupados, non? Porque nos estaban dicindo que efectivamente se estaba diseñando a planificación da eólica mariña en España sin contar cos científicos. Esa era a realidad. Entón, claro, salíamos, cada vez que salíamos do IO, salíamos moito máis alarmados do que entrábamos, non? Bueno, o sector, ante isto que fai e que fixo, bueno, o sector organiza-se e responde, se fixo un manifesto en Burela, o manifesto de Burela en defensa do sector pesqueiro do Cantábrico Noroeste, manifesto que despois englobou non só a pescadores asturianos e galegos, sino tamén a pescadores canarios e pescadores de toda España a través da propia Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. O sector participa en diferentes charlas por toda Galicia fundamentalmente e tamén fora de Galicia, temos participado tamén en Canarias, na que nos convidan para falar das nosas percepcións e sensibilidades en relación á implantación da eólica marina, se teñen feito concentracións, o ano pasado, sobre todo, se fixeron varias concentracións, se teñen feito incluso seminarios organizados polo propio sector, convidando, por suposto, non só as administracións, sino tamén as empresas promotoras para contrastar e debatir sobre a eólica marina e tamén participamos, por suposto, en diferentes publicacións cando nos convidan a falar desta cuestión da eólica mariña. Como vedes, non estamos quietos precisamente, non? E xa non vos falo da cuestión xurídica, porque o sector ten recorrido ante o Tribunal Supremo o Real Decreto de modificación dos plans de ordenación do espacio mariño, ten chegado ao Tribunal Constitucional e ten chegado ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos nunha loita xurídica que non tivo os seus froitos, pero que evidentemente tamén desde o punto de vista xurídico tamén nos movimos. E aquí traigo esta diapositiva porque é certo, e moitos tedes escoitado, non só de promotores que poden ter un interés lexítimo de que a eólica mariña se instale o máis rápido posible en España, sino incluso de políticos, de que perdemos o tren. Hai que apurarse que perdemos o tren. Estamos perdendo o tren, que por aí por toda Europa xa están enchendo os mares de eólica mariña e aquí estamos todavía quietos parados, non? Bueno, eu sempre que contrasto con alguén este mantra de perdemos o tren, sempre digo o mesmo, e dicir, estamos falando de trens diferentes. E estamos falando de trens diferentes porque, no caso de Galicia, temos unha realidade socioeconómica, temos unha realidade biolóxica e unha realidade incluso morfolóxica que nada ten que ver con outros países que están collendo ese tren que din que perdemos. E vou vos falar desas diferentes realidades. Bueno, para empezar, desde o punto de vista socioeconómico, do que representa a pesca en Galicia, bueno, pues como vedes, bueno, en España temos censados 8.757 buques, dos cales, máis de 4.000, pues están censados en Galicia. Países destes punteiros en eólica marina que nos dicen que xa nos levan moito adiantado, como Dinamarca, por exemplo, pues ten 1.958 buques. Alemania, por exemplo, outro país punteiro, algunha das fichas que creo que foi Laura, pois se vía, non? Os países punteiros, pois ten 1.141 buques. Bélxica, que tamén está apostando, ten 61 buques. Ou Países Baixos, que tamén é un dos países que apostan, pois tamén ten, creo que son no último censo, sobre 600 buques. Por tanto, xa estamos vendo que estamos ante realidades socioeconómicas totalmente distintas. Bueno, está moi ben isto, porque saliu hai apenas un mes, a última estatística de Ocupesca, que é unha estatística que fai a Consellería do Mar cada 2 anos, e bueno, nos constatan pois a relevancia que ten este sector da pesca en Galicia, non? Estamos falando de casi 4.200 buques e estamos falando de máis de 11.000 tripulantes embarcados nos buques en Galicia. Por tanto, como vedes, é un sector que ten unha importancia socioeconómica vital para este país. Esta foi a que xa trouxo Paulo, a mí tamén me gusta moito. Bueno, efectivamente, hai realidades xeográficas e morfolóxicas moi distintas. Eso é evidente. As plataformas continentais que hai no Mar do Norte ou no Mar Báltico, lugares onde están apostando fortemente
pola enerxía eólica mariña, pois non ten nada que ver cas plataformas continentais que temos alrededor da península ibérica, non? E en Galicia, pois, bueno, a nosa plataforma continental é moi estreitiña, non? Como en casi todo o resto de España. Entón, esta realidade tamén é incuestionable, é dicir, oyes, pois non temos o Mar do Norte prácticamente toda a plataforma continental, é dicir, non temos esas superplataformas continentais que teñen noutros lugares, porque ademais das plataformas continentais é onde están a maior parte dos recursos pesqueiros e onde traballa a maior parte da flota. Por lo tanto, hai unha diferencia importante. Bueno, para poñer cifras sobre as plataformas continentais, porque igual así no mapa, ainda que é moi visual, é un mapa da NASA, ni máis ni menos, entonces, ainda que é un mapa moi visual, pois eu tamén quixen poñer un pouco de cifras en kilómetros cadrados, non? E, efectivamente, Galicia ten unha plataforma continental moi estreita, pouco extensa, 30.000 kilómetros cadrados. Francia ten unha plataforma continental que tamén está apostando pola eólica mariña de 350.000 kilómetros cadrados. Escocia, 470.000 kilómetros cuadrados. O Mar do Norte, todo o Mar do Norte son 575.000 metros cuadrados e o Mar Báltico 375.000 metros cuadrados. Por tanto, a extensión de plataformas, como vedes, é realmente importante, non? Este mapa, quero falar del para mostrarvos, por un lado, a riqueza biolóxica. Está centrado no Cantábrico noroeste, porque, evidentemente, eu estou centrado ahora en explicitar todo o que ten que ver ca pesca en Galicia, pero xa vedes que cada circulito lila posee un caladoiro identificado. Un caladoiro identificado, este mapa é do Instituto Español Oceanográfico, e solo entre a costa galega e a costa asturiana pois pasamos dos 300 caladoiros de pesca identificados. Por que digo identificados? Porque despois, ao redor da plataforma continental, pois están as chamadas especies migratorias, os peláxicos. Está a sardiña, está o surelo, está a xarda, está o bonito, aparece tamén atún roso polo Cantábrico. É dicir, hai unha serie de especies que se chaman especies peláxicas, migratorias, e que a anchoa, tamén a mencionei, importante, que teñen un percorrido ao largo da plataforma continental. E, por tanto, non hai un caladeiro específico, senón que están ao largo da plataforma e, home, hai unhas zonas en que se sabe que se frecuentan máis que outras, pero igual aquí, na parte sur da baixo, pois hai unha importante mancha de anchoa este ano e, para o que ven, pois esa importante mancha de anchoa se traslada máis ao norte, non? Pero sí que tedes que saber que, aparte dos propios caladeiros físicos, pois temos esos peláxicos. E despois, fixadevos que aquí está rayada esta zona é a totalidade da extensión da demarcación noroatlántica. E é importante que teñades en conta isto, porque tamén outro dos mantras que hai é que, pero a que veñen esas queixas do sector pesqueiro si solo 0,47% das demarcacións marinas españolas serán ocupadas por zonas potenciales para a eólica marina? E claro, é un discurso con trampa. Por que é un discurso con trampa? Porque, efectivamente, onde o sector pesquero traballa e onde lle interesa saber como lle vai afectar é na plataforma continental. Todo isto, a demarcación do Atlántico son 300.000 kilómetros cuadrados, máis ou menos. A zona da plataforma continental galega, por exemplo, son 30.000 kilómetros cuadrados. Claro, se facemos unha regla de 3 simple, dice, bueno, hombre, sobre os 300.000, o 0,8% vai afectar aos pescadores. Dice, non, pero que usted ten que facer as contas sobre os 30.000, que é onde están os pescadores. E sobre os 30.000, canto vai ocupar usted con zonas para eólica mariña? Pois vou ocupar 2.500. Pois daquela, en vez do 0,8, nos sale xa 8% de ocupación en zonas onde hai pescadores e en zonas onde hai caladoiros importantes da pesca. E ese tamén é outro mantra que circula por aí. Bueno, e na pesca, lamentablemente, estamos acostumbrados a sufrir, antes de que o dos bulos estuvese de moda, na pesca estamos xa acostumbrados a sufrir bulos cada 2 por 3, de todo tipo. E con esta eólica mariña se están reproducindo tamén ou bulos, ou mentiras de verdades, ou falsedades directas. Eu creo que é importante, e por iso eu veño contentísimo a todos os foros onde me chaman, reflexar con datos obxectivos cal é a realidade que temos e non intentar engañarnos facéndonos ver unha realidade
interesada e que non é a que temos realmente, non? Bueno, eu falo aquí de exemplos de aportacións científicas solventes para saber como pode afectar realmente a eólica mariña ao medio ambiente e aos ecosistemas. E en xeral ao sector pesqueiro. Eu aquí puxen 4 referencias, unha referencia do Instituto Español Oceanográfico, unha referencia, e hai moitísimas tamén, do Instituto de Investigacións Marinas de Noruega, que ten moitos estudios avanzados, o propio traballo de Pablo que mencionou aquí tamén é unha referencia que non poño aquí, pero que tamén a recomendo, referencias do ICES, eu estuve aínda a semana pasada nun grupo de traballo do ICES, que é un instituto científico de moito prestixio a nivel internacional, e que fai incluso as recomendacións de taxa e cuotas á Unión Europea. E ese instituto científico, eu estuve os xoves participando nun grupo específico constituído polo ICES, o que está dicindo é que hai grandes incógnitas sobre como pode afectar a eólica mariña aos ecosistemas mariños e que están aínda nun proceso de elaboración de parámetros científicos que nos podan dilucidar como se pode determinar que afectacións pode haber. E que eso, evidentemente, non vai para un ano ni para un e medio. Eu sempre me acordo dunha das reunións que tivemos nesa mesa de traballo na que participo como membro da pesca en Madrid, unha mesa de traballo que constituíu o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, que cando nos convocaron o sector pesqueiro para ir a esa mesa de traballo, na convocatoria notei eu e dos compañeros da pesca que faltaba algo. Que faltaba? Que convocaban ao sector pesqueiro, convocaban as direccións que tiñan que ver ca pesca do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, e incluso os directores de enerxía, convocaban tamén as direccións que tiñan que ver ca pesca do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, pero, este aquí, que non aparecía ningún científico na mesa. E, entón, claro, automáticamente, nosotros puxemos unha condición clara. Si o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico quere ahora constituir unha mesa para dialogar co sector, cando xa fixo todo o que fixo, unha condición sine qua non é que haxa científicos nesa mesa. Ten que estar o Instituto Español Oceanográfico, que é o Instituto Científico de Referencia, sentado nesa mesa e hai que escoitar aos nosos científicos. E así foi. É dicir, finalmente se constituiu esa mesa en que están integradas administracións, sector e científicos. Pero a idea primixenia do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto era prescindir da ciencia tamén nesa mesa. Por tanto, eu vos animo a que consultedes, insisto, ten moi bons traballos o Instituto de Investigacións Marinas de Noruega sobre o tema de impactos da eólica mariña. Por suposto, o Instituto de Investigacións Marinas en Noruega di que hai moitas lagunas, pero o que ten claro é que ni se lle ocurra ao goberno noruego poñer zonas destinadas á eólica mariña en zonas de desove ou en zonas de xuvenís. Que non se lle ocurra plantear a instalación desas estruturas nesas zonas. E, bueno, insisto, este primer traballo tamén que está publicado na página web do IEO tamén é moi interesante, la energía eólica marina, situación actual, impactos e aspectos a tener en cuenta, é moi interesante, e despois hai diversas publicacións, e, por suposto, propias publicacións que hai no ICES, que creo que é recomendable miralas con calma para saber ao que nos podemos enfrentar, non? Bueno, aquí xa se falou de algún dos efectos da eólica mariña, son diversos e varios potenciales, é dicir, estamos en fase larvaria, en fase de estudio, en fase de valoración, pero son múltiples e diversos, non? O primeiro, xa o máis claro, é que, por lo xeral, como ben comentou Pablo, en toda a Unión Europea, salvo moi raras excepcións, nas zonas onde se ubican polígonos de eólica mariña, a pesca non se practica ali, é moi difícil. E, ainda que fora factible, os pescadores non queren asumir esos riscos. Nin os pescadores, nin a mellor os propios seguros marítimos. E, por suposto, nós temos falado que a Dirección Xeral de María Mercante xa nos comenta. Ollo, porque que non vos venda ninguna milonga, porque vos pode vender o promotor que vos va a dejar allí pescar, pero es que en materia de seguridade marítima nosotros non podemos autorizar que se realicen actividades pesqueras nunha zona en que o mellor un helicóptero de salvamento marítimo tería dificultades para operar, por exemplo. Entonces, aquí vos traigo unha lista de posibles impactos, evidentemente expulsión de pescadores de zonas que se ocupan, sobre todo aquí, en España, que se diseñaron unhas zonas potenciales encima prácticamente de caladores importantísimos de pesca, non? Eso, pues, bueno, vai conlevar, evidentemente, riscos na seguridade e na política pesquera, efectos ecolóxicos indirectos sobre recursos pesqueiros, bueno, impactos socioeconómicos sobre o sector pesquero, porque se perde rentabilidade ou desplazarte a outras zonas,
problemas de carácter biolóxico, porque se te desplazas unha flota a outra zona onde hai unha flota X, se vas 2X, aumentas o esforzo pesquero sobre esa zona, co cal causas tamén un problema ecolóxico noutras zonas onde antes non había, etc. Non? Entón, bueno, isto é un resumo, pero podía haber máis. Bueno, e aquí, de novo, nos encontramos con outro bulo. Este é un vídeo que vos vou poñer agora, que se grabou en Viana do Castelo, onde está un dos primeiros polígonos de flotante que se instalaron nas aguas da Unión Europea, e nós fomos a Viana do Castelo por unha cuestión. Nunha reunión no Observatorio da Eólica Marina dependente da Xunta de Galicia, houve un promotor que chegou a dicirnos que non sabía por que nos queixábamos tanto dos posibles impactos negativos da eólica mariña nos ecosistemas mariños, porque en Portugal os pescadores de Viana do Castelo estaban contentísimos. Coño, sí, non, e de preguntar ali se credes. Bueno, nosotros contactamos con pescadores de Viana do Castelo e non só fomos ali a falar directamente con eles, sino que ademais lles pedimos se era posible facer algunha xestión ca empresa que tiña instalados o polígono de eólica marina en Viana do Castelo para visitar o polígono e falar tamén ca empresa. E fixemos esas dúas cousas. Falamos ca empresa e visitamos o polígono e falamos cos pescadores. Entón, aquí vos poño un extracto, non ten ningún corte ni nada. É tal como dixo este pescador de Viana do Castelo, este representante dos pescadores, o que nos contou cando lle preguntamos que estaba acontecendo realmente en Viana do Castelo. E entón, ahora para poñelo, aquí o play e listo, non? Non sei se é táctil isto. Tiene que darlle aquí ao ordenador. Aquí, vale. Pues nada, vemos esto. Francisco, agradecerche moito que nos tiveras convidado e nos ofreceras todo o que nos ofreciches para ver en primeira mão o que aquí aconteceu ca eólica mariña que se instalou frente a Viana do Castelo e tamén, bueno, coñecer, que era tamén o que queríamos os pescadores galegos e asturianos, coñecer de primeira mão a experiencia de un representante da pesca portuguesa, que tamén o que nos levou e motivou a estar aquí contigo, non? Levo a impresión de que a industria eólica mariña que se instalou aquí frente á costa de Viana do Castelo, inicialmente o diálogo foi escaso, pero que non foi, ao final, todo satisfactorio que podía ser para os pescadores no relativo a como se acabou de facer todo, porque, por exemplo, me comentabas que todo o que é a pesca que vos contabades que ibades poder facer na zona do cabo, do cableado, ao final aí non se pode pescar nada, 500 metros a cada lado do cable prácticamente non se pode pescar nada, non? E creo que era iso algo que non contabades, que inicialmente pois pensabades que se podía facer. E tamén chamoume a atención, que os nos comentabas, non? Que estades detectando que ao redor do parque certas especies como pulpo, como lubina, o maragato, outras especies, que agora non hai a presencia que había antes, non? E que iso danos que desconfiar se non estará pasando algo, e ese algo poda ter relación con algo que hai aí agora, que son esos tres muiños e que antes non había. Como estades aquí desde a túa representación aquí en Viana do Castelo, levando todo isto e todas estas inquedanzas? Bem, é assim, isto foi um problema complicado. As negociações começaram em 2014, vieram mais tarde. A administração atribuiu, sem consulta à pesca, um espaço para esta empresa lá colocar os 3 aerogeradores. Nós contestámos porque tínhamos chegado a um acordo que era dentro das 12 milhas nunca, fora das 12 milhas num local de acordo com os pescadores. Isso não aconteceu, o governo também, que tinha essa responsabilidade, não o fez. A empresa viu-se em posse de um espaço que lhe foi atribuído e tentou de toda a forma resolvê-lo. Agora, é evidente que a pesca naquele ano caiu,
No ano seguinte, constatamos hoje e que vimos os resultados de 2021 que cresceram. A semana passada tivemos uma reunião com todos os armadores que operavam naquela zona e que constatam que a 1 milha daquela zona não há peixe, e, portanto, normalmente era a pesca polivalente, que pesca com redes de tresmalho, redes fixas sempre, e também redes de tresmalho de fundo, e que essas espécies desapareceram. E, portanto, no entanto, é possível, desta informação que nos caiu hoje, eu tive ao mesmo tempo que vocês, de que eles continuam a pescar mais longe, mas com aumentos de capturas, dá a impressão que este peixe que saiu dali foi para essas zonas e se calhar aí o pesca. É um facto que nós temos que avaliar e estudar agora de qualquer maneira. Agora, o que me parece que a nossa negociação foi má, porque isto também foi novo, foi a primeira vez que isto aconteceu, mas eu entendo que, em função de que cada empresa perder neste projeto, não é? Se eu tenho uma área de pesca que era para a minha empresa, que esta empresa amanhã seria dos meus filhos, que amanhã seria dos meus netos, este rendimento terá que ser assegurado. E para que haja qualquer possibilidade de convívio ou de chegarmos a um entendimento, estas empresas vão ter que ter, durante toda a vida, uma percentagem do rendimento da faturação. Se eu vou perder 10 mil por ano, ou 1 milhão por ano, eu terei que ser compensado desse 1 milhão por ano mediante uma percentagem sobre a faturação. E acho que todos os pescadores afetados terão que pensar e raciocinar da mesma forma, porque, caso contrário, aqueles locais nunca mais vão ser locais de pesca. Nunca os vossos netos vão poder lá pescar. Nunca a vossa empresa vai ter aquele rendimento. Portanto, assegurar isso para o futuro, e esse entendimento com estes projetos poderá advir daí. Agora, a parte importante de atribuir um espaço marítimo a uma produção eólica tem que se ter em conta que são locais de alto rendimento da pesca, de peixe de qualidade, e se compete a cada governo que se inteire junto da pesca e que não faça alguma asneira de que aquilo que está, creio, a tentar que aconteça em Portugal. Bueno, pues ya está. Rematamos este vídeo. Rematámoslo con dous artigos. Un era da Constitución Española, o 130, que efectivamente os poderes públicos deberán promover a actividade económica e o desarrollo dos sectores económicos en España, pero fala de que prestando especial atención a certos sectores, entre eles a pesca. É como unha especie de discriminación positiva. Fala da pesca, da ganadería, da artesanía, etc. Entón, é un artigo constitucional que a veces se esquece, pero que ven que dicir que en caso de choque de prioridades hai que ter especial atención a certos sectores. E aí se menciona a pesca. E despois o outro artigo que aparecía aí ao final é o ni máis e menos que é o artigo 2.3 do Acordo de París de 2015, que foi un dos acordos máis importantes en relación á loita contra o cambio climático. E ese acordo do cal é parte España insta efectivamente a España e a outros países que asinaron ese acordo a loitar e a poñer todas as medidas necesarias para loitar contra o cambio climático. Pero hai unha coletilla que se esquece a moito responsable político, que di, sin poner en peligro a produción de alimentos. Si expulsamos a pescadores, si poñemos en peligro os ecosistemas marinos, poñemos en peligro a produción de alimentos. Por lo tanto, estaríamos tamén indo en contra do Acordo de París. E iso é importante telo en conta. Non sei se non avanza porque igual o vídeo quedou aquí, te le queda aquí para diante. Teclado, para diante, puro y duro. Ahí. Ahora, vale. Ah. Ahí, vale, ahí está. Sí, este era el siguiente. Bueno,
todo isto a moita xente do sector pesqueiro nos leva a pensar, e hoxe ser confiados pois, ten moitos riscos, de que ao final o que se pergueñou foi un gran cambalache entre políticos e os lobbies de enerxéticas para poñer en bandexa de plata a industrialización dos nosos mares, sin ter en conta nin os ecosistemas mariños, ni un dos usuarios máis antigos do mar, que son os nosos pescadores. Esa impresión que temos moitos pescadores. Bueno, o mapa final, este non é o mellor mapa talvez que podía traer, pero sí que é importante porque, bueno, visualiza aí exactamente a extensión das zonas, non? E aquí, ainda que non fala de NOR 1, que sería A, NOR 2, que sería a B, NOR 3, NOR 4, fala por letras, este é o mapa da Voz de Galicia, e está bastante ben visualizado o que é o impacto nos caladoiros. Ainda que non están todos os caladoiros, sí que está moi ben visualizado, por exemplo, esta zona B, o NOR 2, que é moi apetitosa para os promotores, porque é unha zona onde maior vento hai, pero claro, resulta que ten un inconveniente esta zona. Bueno, unha zona que sabedes son 1.806 km cuadrados, reservados por Eólica Mariña, pero ten un inconveniente, que hai importantísimos caladoiros de pesca. E é, ademais, unha zona moi usada polos pescadores. E, ademais dese inconveniente, depois o veremos con máis detalle, resulta que aquí pois hai unha zona importante de cigala que estamos en período de recuperación desde o ano 2017. É a chamada Unidade Funcional 25, que é unha zona moi sensible para a cigala e que levan os pescadores sin pescala desde o ano 2017 para intentar recuperala. E, ademais, todo por aquí, en toda esta gran franja, cercana e prácticamente colateral ca zona NOR 2, hai unha veda que é a chamada veda de Coruña Cedeira de protección de juveniles da pescada. E é unha veda tamén para intentar, evidentemente, que ese stock da pescada tan importante como pois veredes, pois se conserve e teñamos pescada para moitos anos. Pablo se comentaba que hai aquí este G de... Eu creo que este, sí, ou este, Pablo. O que está sobre unha zona de protección de biodiversidade, eu creo que este, non? O H. Este está sobre unha zona de protección de biodiversidade, é chamativo realmente o tema, desde logo, e aquí o G, que sería o 7, o NOR 7, está xusto nunha zona onde hai unha veda para a recuperación do besugo, en aguas asturianas. Bueno, é dicir, alguén se lle pode ocurrir que nunhas zonas tan sensibles, non só desde o punto de vista da actividade pesqueira, sino desde o punto de vista biolóxico, se pergueñe este mapa con estas zonas potenciales para a eólica mariña. Por eso puña aquela diapositiva do cambalache, non? Bueno, ao final, con ese mapa, pois, bueno, os promotores legitimamente pois están presentando proxectos, non? Están presentando proxectos. Galicia se leva a palma, como vedes aí, pois hai nestes momentos 11.283 megavatios de proxectos presentados para Galicia. Acordadevos que o obxectivo era daqui a 2030 esos 3 gigavatios. Bueno, pois xa só en Galicia xa temos máis de 11.000 megavatios presentados. En Andalucía hai máis de 5.000, en Cataluña 4.000, estos en Canarias 3.000 e pico. Bueno, estos son os lugares onde se están presentando proxectos para a implantación da eólica mariña. Bueno, se queremos poñerlle nome a quen está presentando esos proxectos, tamén é importante sabelo. Bueno, pois son estas empresas de maior a menor que están presentando esos proxectos. Capital Energy, que creo que esta empresa onde está o que fora o xenro de Florentino, o presidente de Madrid, se non me equivoco. O Grupo Cobra, que creo que esta é unha empresa agora está participada por un grupo francés. AB Energy, esta é unha empresa creo que con sede con domicilio social en Córdoba. Ferrovial, Pino, e tamén que tiene relación con Acciona, estas cosas. Resol, que creo que participa fundamentalmente como accionista mayoritario un fondo norteamericano. Iberwind, controlada creo que por unha empresa, por un fondo irlandés. Blueflux Ener, e xa non me acordo quen estaba controlado, e Iberdrola, que creo que controla un fondo de Qatar, ou algo así. Bueno, estos son os protagonistas da implantación da eólica mariña no futuro en España. Non sei se vos gustan ou non os protagonistas, a min desde logo non me gustan nada, sinceramente. E non me gusta nada porque, entre outras cousas, a última estadística sobre emisións totales de CO2 en España a partir das memorias de empresas do IBEX 35, estos son datos do 93, vemos que 96% das emisións totales
de CO2, quenes son os protagonistas? Naturgy, Repsol, Iberdrola, Endesa, é dicir, os que ahora queren ser protagonistas da chamada transición verde ou ecolóxica e que nos queren vender que todo isto, ao final, non é para facer un gran negocio, sino que é para outras cosas, non? Se está agotando a batería. Enchufamos aquí algo? Un aerogenerador. Tes onde enchufar? Gracias. Bueno, pois isto é realidad tamén, un dato incuestionable. Isto, é dicir, pode gustar máis ou menos, pero isto é o que temos. É moi bon esta... Eu me gusto de moito de dibuixantes, teño así como referencia ao Roto e a Forges. E este é moi bon. Este é moi bon porque evidentemente la Conever lleva mucho colorante. Pois sí, leva demasiado colorante. Empezamos falando xa de cousas máis concretas. Quedan apenas 5 minutos, pero creo que me vai chegar. Vos falaba antes da pescada e da importancia da pescada. Efectivamente, nesas zonas onde antes víamos que estaban proyectados zonas importantes para a eólica mariña, pois hai unha gran presencia de pescada. A pescada, canto máis azul vedes, son onde máis kilogramos por lance hai. Un lance é cando se botan as redes e canta pescada traen cada vez que botas as redes por un tempo determinado, non? E como vedes, son zonas moi importantes de presencia de pescada, esas zonas onde se prevé implantar a eólica mariña. Este é o mapa, en concreto, que antes tamén xa o puxo Pablo. Bueno, sabedes que as zonas están efectivamente na plataforma e en zonas importantes, como antes vos poñía, de presencia biolóxica, por exemplo, da pescada, e pudimos falar de máis recursos, non? Pero falamos da pescada porque é unha especie de referencia en Galicia, non? Isto é un mapa que parece caótico, pero é un mapa moi realista, porque isto é unha captura de pantalla dun plotter dun buque de arrastre. Todas estas líneas que vedes son lances que un solo buque de pesca con porto base na Coruña, un buque de arrastre de litoral, fai na famosa zona Nordos. Como vedes, se a este pescador lle suprimimos toda esta zona de traballo, pois a faena que se lle fai é gorda. Vale? Aquí tamén tedes a outra zona, a Nord 3, e como vedes tamén é unha zona importante de traballo para moita flota. E isto, insisto, é só un solo barco. Isto é unha captura de pantalla dun solo barco. Despois, aquí me centrei na zona Nord 3 e Nord 4 e vedes que nesa zona onde está reservado ese espacio para a eólica mariña, pois hai importantes caladeros de pesca. Teñen os nomes moi singulares, en Galicia os pescadores lle poñen os nomes moi curiosos. Os caladores, temos o Mar do Crimen, temos o Puntal, temos o Bolo, temos o Seco do Ortegal, o Puntal 21, etc. É dicir, zonas importantísimas para a actividade pesqueira e, por tanto, zonas importantísimas biolóxicamente. Cando un pescador traballa nunha zona, quere dicir que, aparte de ser importante para a súa actividade, é importante porque ali biolóxicamente hai riqueza. Vale? Isto é xa o que sería o plotter sobre a zona Nord 2 que falábamos e, como vedes, fixadevos, aquí hai un montón de caladeros de pesca, a selva, o Mar de Frades, e aquí me dibuixou un patrón de pesca, que foi que me fixo isto, a chamada zona de protección da cigala, a unidade funcional 25. Como vedes, a zona que está establecida por a eólica mariña está de pleno sobre unha zona de especial protección para a cigala do Cantábrico. Que vos parece? Pois aí tedes, e se que andan campantes. E está un dos caladeros de pesca máis importantes de Galicia, a Playa Nova. Aí hai de todo, hai cigala, hai rape, hai meiga. Bueno, pois, o que se pretende é priorizar, industrializar estas zonas, poñendo en peligro os recursos e os stocks e expulsando os pescadores. Estas son fichas oficiales, as outras eran capturas de pantalla dun plotter, estas son fichas oficiales do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, e como vedes, esta é a pegada dunha frota concreta, a frota de palangre, está pegada, marcada en roxo, sobre as zonas que están previstas para a eólica mariña e, como vedes, a mancha, que son todos estes puntos roxos, que son a actividade da frota de palangre, abarca importantísimas zonas
que están previstas para a eólica mariña. Podíamos falar de outras flotas, a flota deste caso de Volanta, e como vedes, igual. Claro, e que a pesca ten unha presencia moi importante no caladeiro cantábrico noroeste, claro que ten unha presencia moi importante, e é complexo chegar a determinar que espacios poden facer que coexista a pesca ca eólica mariña. Por estas cousas, ni máis ni menos, porque a pesca ten unha importante presencia en todo o caladeiro cantábrico noroeste. Esta, insisto, é a pegada da Volanta. Esta é a pegada, por exemplo, do arrastre solo de Ribeira. O arrastre de Ribeira, como vedes, tamén volvemos á famosa zona Nord 2. Ten unha importante actividade na zona Nord 2, co cal lle afectaría de pleno, e ten tamén unha importante actividade nesta zona Nord 1, nas Rías Baixas, que a veces parece que, eso un pouco afecta. Pois sí afecta, porque, por exemplo, aquí hai un importante caladeiro de lirio. E aí, por exemplo, as parellas de Ribeira, que están especializadas na captura de lirio, capturan moitísimo lirio nesta zona. E, como vedes, lle suprimen prácticamente a súa zona de lirio, para implantar potencialmente unha zona Nord 1 aquí nas Rías Baixas para a eólica mariña. Bueno, xa indo máis concreto a campaña, esta é a pegada da campaña de bonito de buques asturianos, solo de buques asturianos, é dicir, os buques con porto base en Asturias, cando se realiza a campaña do bonito, solen andar por estas zonas, canto máis oscuro, máis presencia de buques. Na campaña do bonito, que quer dicir, canto máis oscuro, máis presencia do bonito. E como vedes, solo para esta parte da flota, o feito de reservar estas importantes zonas para a eólica mariña expulsaría e poría en peligro a propia campaña do bonito, ni máis ni menos, que estamos ahora nela, por certo. Vale? Bueno, remato con dúas cousas. Os beneficios de comer peixe. E, por tanto, os beneficios de ter pescadores. Proteínas de alta calidad, omega 3, corrupción de cerebros sanos, vitaminas e minerais esenciais, prevención de enfermidades crónicas, desenvolvemento infantil saudable, reforzo de defensas naturais, parte clave da dieta atlántica e mediterránea, alimento sostible e responsable, apoio ás comunidades costeiras. Sí, porque, ademais, apoiar a pesca e tamén loitar contra o cambio climático, porque a proteína derivada da pesca, aparte de ser moi saudable, eu lle chamo a veces ao peixe diamantes, porque son diamantes para a nosa saúde, resulta que é aquela proteína que menos pegada de orixen animal, que menos pegada de CO2 ten, que non ten apenas impacto hídrico e, por lo tanto, é unha forma tamén de combatir e de loitar contra o cambio climático. Bueno, e non podía acabar tamén sin Forges, e, efectivamente, non podemos ser ingenuos, ni inocentes, despois pasan as cousas que pasan, porque está claro que a eólica mariña ten unha influencia importante no poder, sempre activo, non é da hora. Hai uns vasos comunicantes entre as industrias enerxéticas e os membros do goberno, basta con mirar aínda os consellos de administración de algún dos promotores que antes aí vos mostraba, e, polo tanto, estamos ante un diseño non pensado no interés xeral, nin pensado, por suposto, nos pescadores, nin nos ecosistemas mariños. Estamos ante un diseño pensado nos intereses concretos e particulares de certas empresas para, evidentemente, mellorar a vida non da poboación, sino dos seus accionistas. Por iso, a pesca o que vai facer é defender, por suposto, con uñas e dentes o noso valor para a sociedade, que creo que é indiscutible, e para iso vamos necesitar ter, por suposto, como coaligados, a sociedade civil. A pesca non se opón a renovables mariñas, non se opón a renovables, como eu digo sempre, un pescador está doblemente afectado polo cambio climático. Está afectado como membro da sociedade civil que é, porque eu como membro da sociedade civil tamén me preocupa o cambio climático, e porque ter uns océanos saudables vai influir para que a túa actividade económica no presente e no futuro se poda desarrollar. Pois nada máis, aquí acabo a miña intervención. Gracias. E o turno de preguntas, por favor. Gracias, Torcuato, pola presentación. Moi interesante, a verdad que é imprescindible ver onde están todos os caladoiros e entender a complexidade do problema que temos aquí. Podería existir algún sitio, polo que mostras, máis preto da costa, entendo que sería relativamente pequeno, pero podería existir algún recuncho que
podes explorar? Esa é unha pregunta. E a segunda, é unha zona que teño curiosidade por entender, é o Golfo de Cádiz, porque o Golfo de Cádiz é bastante somero. Tes algún comentario respecto á presión da pesca que pode haber ali? A riqueza, bueno. O Golfo de Cádiz é un ecosistema efectivamente importantísimo e moi rico, non? E, de feito, inicialmente o Golfo de Cádiz había previsión de establecer zonas para a implantación de eólica mariña, pero aí o que primaron foron os intereses de defensa, sobre todo. Esos foron os intereses que primaron. Non tanto os pesqueiros, pero os intereses do Ministerio de Defensa. Si pode existir unha zona en Galicia, a día de hoxe eu creo que non. Pero estamos esperando informacións que está levando a cabo o Instituto Español Oceanográfico, dúas das medidas que se acordaron por parte do propio goberno para implementar a eólica mariña en aguas españolas era ter un estudio sobre impactos socioeconómicos e un estudio sobre impactos nos ecosistemas mariños. Eso todavía non hai. Creo que cando baixa tenemos que valorar, porque evidentemente toda actividade ten uns impactos, eso é evidente, dice, non podemos tampouco, pero non ten ningún impacto. Calquera actividade ten un impacto, a pesca tamén ten un impacto e a instalación da eólica mariña tamén terá un impacto. O que hai que mirar é hasta onde podemos chegar, non? Hasta onde podemos chegar e ver os espacios que sexan menos lesivos, pero que ao revés, estamos xa partindo dun punto de partida en que nas zonas máis sensibles, desde o punto de vista biolóxico e desde o punto de vista da actividade pesqueira, estamos marcando ali xa unhas amplias extensións para implantar a eólica mariña. Isto hai que darlle unha volta non de 180 grados, de 360, hai que resetear todo isto, hai que empezar de cero. E sempre poñendo os científicos e o tempo da ciencia de primeira. Porque, mira, unha das cuestións que me acordo unha responsable política lle dixo un científico de IO es que necesitamos eso con urgencia. E o científico de IO dixo, es que la urgencia de la ciencia no es vuestra urgencia. Y los tiempos de la ciencia no son vuestros tiempos. Os tempos políticos, a urgencia política é unha cousa. E os tempos da ciencia e a urgencia da ciencia é outra. E a ciencia necesita tempo. E entonces non vamos intentar facer cousas por presións, sobre todo políticas, de certos lobbies, saltándonos a autoreira calquera outra consideración, social, económica, científica, etc. ¿no? Comentabas que eran importantes os datos e penso que vou poñer datos en riba da mesa, me parece moi interesante. De todas maneiras, eu noto falta dous datos. Puseches os datos da flota europea, non mencionaches a flota de Reino Unido, o número de barcos, non sei se os tenes... Porque me centrei na Unión Europea, como o Reino Unido se largou, paso dele. Ahora me centro só na Unión Europea, senón que me quedara. É o país que máis... Sí, está apostando. O Reino Unido tamén ten unha flota importante, non tanto flota de menos de 10 metros, o Reino Unido ten sobre todo flota importante de arrastreros pelásicos. E os arrastreros pelásicos solen traballar a bastantes millas, non? E os polígonos de eólica mariña no Reino Unido están bastante próximos á costa, algún, polo que eu sei, pero, bueno, é dicir, no Reino Unido o sector pesqueiro tamén fixo valer certas consideracións en relación a como se está diseñando a eólica mariña no Reino Unido. E non é, evidentemente, un país punteiro en materia de pesca, sí, ten unha flota importante, por suposto, pero o impacto socioeconómico que pode ter no Reino Unido a eólica mariña co que pode ter en Galicia non ten nada que ver. Moita desta flota viña dende Galicia, precisamente. No, eu acordome como anécdota que no Observatorio de Eólica Mariña unha vez veo unha enxeñeira, creo que era Noruega, que estaba precisamente nun proxecto dun promotor español e ao mesmo tempo estuvera tamén nun proxecto frente ás costas de Aberdeen, non? De eólica mariña. Entón, ele decía que non, despois de escoitar no observatorio o sector pesqueiro galego, non entendía ese que dicía la mal humor. Entón, dicía, que mal humor ten aquele sector pesqueiro gallego con todo isto. En Escocia allí montamos un parque e non pasou nada. E claro, eu automáticamente me fui unha aplicación destas que hai de GPS que che localiza todos os buques que están operando nunha zona determinada e fixen dúas capturas de pantalla xusto nese momento sobre os buques que estaban operando na costa galega e os buques que estaban operando frente á costa de Aberdeen. Non ten nada que ver. É dicir, a pegada que temos e a intensidade de actividade que temos na costa galega non ten nada que ver ca intensidade da actividade pesquera que teñen, por exemplo, frente á costa de Aberdeen, non? Outro dato mencionabas que o 8% da superficie que se reserva, digamos, para a eólica mariña, e é posible, o sea, gustaríame saber canto representaría o impacto da eólica mariña en términos económicos precisamente na pesca, de cantos postos de traballo estamos falando, de cantos millóns de
En términos xerais, a última estadística do Cupesca son 11.000 tripulantes, pero non debemos esquecernos que a actividade pesqueira está vinculada a casi 87 subsectores da economía galega. Dos 90 ou 94 subsectores, aí vos recomendo os estudios de Mari Carmen García Negro, hai casi un 90% dos subsectores da economía galega vinculados de forma indirecta á propia pesca. Se calcula que por cada posto directo que genera pesca se generan entre 4 e 5 postos indirectos. Pero eu nunca me poño, fíxate, eu nunca me poño nese marco de discutir cantos postos genera a pesca e cantos pode generar a renovable. Porque creo que ese non é o marco de discusión. Aquí o que temos que intentar é de convivir todos, por suposto, pero non sacrificar un sector que xa está traballando e operando nestes momentos tan importante, ademais, para a soberanía alimentaria, que a veces nos esquecemos, só pensamos na soberanía enerxética e nos esquecemos da soberanía alimentaria. Nunha Unión Europea que 2/3 dos produtos pesqueros que consume a súa poboación teñen que vir de fora. Entonces, eu creo que o tema de canto generamos uns ou canto generamos outros, eu nunca discuto cos promotores sobre eso. O gallá se podan crear 5.000 ou 10.000 ou 20.000 postos de traballo co tema da eólica marina, pero claro, eso non pode supor que sacrifiquemos ecosistemas e sacrifiquemos o sector pesquero galego. Se non, por aí non entramos. Habla sobre ciencia y me gustaría saber si se está teniendo en cuenta una posible, o si se está estudiando sobre un posible aumento de la diversidad o de la población de ciertas especies en esas zonas en las que no sería posible pescar y que después podrían emigrar a otras zonas aumentando la pesca en esos lugares. Non sei se se está investigando. Sí, se está investigando. De feito, o Instituto Español Oceanográfico que está valorando son as dúas vertientes, non? Efectos que poden ser positivos e efectos negativos. E unha das cuestións que pode acontecer, efectivamente, que haxa un efecto reserva e que nesa zona aumenten especies ou veñan especies, incluso invasoras, que antes non existían. Eu creo que a fotografía ten que ser general. Temos que saber a que nos enfrentamos, tanto desde o punto de vista positivo, por suposto, como negativo. E valorar todo eso en conxunto. Debate o no? ¿Verdad? Si puedes subir a mí. Sí, que se suben nosotros. Vale. Pues si sacamos debate. Se nos hace un poco tarde. Solo hay una persona diciendo cosas. Más que preguntando. Hasta aquí. Entonces ya. Está aquí. Vale, pues no sabe. No hay nada, no hay preguntas por ahora. Hay una persona que dijo cosas, pero no pregunta. Vale, ábrese un turno de preguntas xerais a todas as presentacións. Digamos, una variedad de información y de propostas sobre a eólica y entonces invito-vos a mostrar vosas dúbidas ou opinión simplemente sobre este tema que representa non é unha pregunta, pero sí que dieron a voz alá atrás. para Teixeira, cando se vai a decidir a Consellería de Educación e a Consellería de Pesca, xa que falamos de Burela, que hai todos os institutos non hai ningún dos todos os institutos tan siquiera o ciclo de formación básica sobre a pesca, non? Bueno, non sei
Non sei cando vai ser eso, evidentemente. Hai un problema de relevo xeneracional na pesca, está claro, e hai que facer cousas para atraer a... Pero unha das cousas que hai que facer tamén, para conseguir que ese relevo xeneracional non sea un problema, é ofrecer seguridade e ofrecer perspectivas de que isto pode ter unha actividade con futuro, non? E non unha actividade con dificultades, é unha actividade que pode ser engullida por esta fiebre de industrializar e colonizar nosos mares. Eu creo que é importante a formación, pero si queremos ter pescadores no futuro, temos que darlle tamén unhas perspectivas de futuro que sean atractivas. E as que estamos dando ahora, con este tema da eólica mariña, precisamente atractivas non son. Pero en ese sentido digo eu porque me leva a outros tempos, non? Eu, quero decir que a miña vida dependeu prácticamente da pesca, incluso como mariñeiro circunstancial, non? Pero o tema lévame a pensar en outro tipo de armadores de outra época que o que lles importa realmente pois non é precisamente o tratar ben aos mares nin as especies, e dá exactamente igual, non? Que a xente que suba a bordo dun barco pois este ou non este concienciada, non? sobre a tarefa que vai a facer e o que todavía se sigue chegando, digamos, de escondidas, pois carioca vendéndose, por exemplo, nos portos, non? Quero dicir que esa parte da educación necesítase, non? E ademais barcos incluso sobredimensionados para o traballo que se fai, non? Por iso chama a atención que Burela é un punto moi importante, sobre todo na nosa pesca, na nosa distribución, ademais con unhas boas facilidades para a venda e para a amarre dai, pero que os dous institutos, ningún dos dous institutos teñen ese tipo de estudio. Ten ese tipo de formación. Bueno, pois comentarei ao patrón maior de Burela, que é o meu presidente, Basilio Otero. Unha vez que temos coincidido, pero... Moi ben. Ahora atrás queren facer outra pregunta. Bueno, realmente, máis que unha pregunta, é un comentario ou algo que, bueno, creo que xa dixechedes vos durante as charlas, pero cando comezas a pensar en eólicos mariños e se dan esos datos de 70% en mar e ves toda pois, a cantidad de superficie potencial, pero logo vendo todos estes datos, te das conta que realmente non se ve ningún tipo de sitio viable, estamos super reducida a superficie. Entón, claro, como que se visualiza que hai moitísimas posibilidades, pero logo te vas centrando e, non sei, eu con todos os datos, o único que vexo son solapamentos en zonas pesqueiras, zonas de reservas, zonas que poderían estar ben, pero non se pode por logística, que claro, a min isto me parece unha obra de ingeniería que eu son bióloga, entón non entendo nada, inmensa, pero claro, su profundidade non se pode, entón, non sei, a conclusión que saco é que en España non se pode, non? Eu, desde logo, vexo moi complexo en Galicia, polo menos, e no Cantábrico, en Asturias, é dicir, Asturias e Galicia, por exemplo, que son as zonas onde se está plantexando, e mesmo en Canarias, e falas e miras o que son, e en Canarias, ademais, os proxectos son para distancias máis curtas, e resulta que a flota canaria traballa tamén en distancias moi curtas da costa. Entón, hai moitísimos problemas en toda España, a pesar de que Canarias vai ser, teóricamente, a pioneira en instalar a eólica mariña, pero hai unha gran contestación tamén en Canarias por parte dos pescadores canarios, porque ven tamén que se poñen en peligro caladoros importantísimos para eles, porque, insisto, están moi cerca, ademais, das illas, os proxectos e as zonas que están planteadas, e aí traballa flotas, sobre todo artesanal, que se verían tamén seriamente prexudicadas. Claro, e máis longe da superficie non se está estudando se se pode... Claro que se miden 300 metros eu supoño que é un pouco inviable. E é máis caro, canto máis está longe da costa, pois tamén é máis caro, non? Unha cousa, eu creo que hai que chegar a unha solución de compromiso entre un sector e outro, é o que creo. Porque creo que, a ver, algo que se está facendo ben, ainda que deberían de delimitar ben as zonas, eso non o discuto para nada, é que, por exemplo, cando se implantou a eólica terrestre en Galicia, pois poñase aquí un parque, ali outro, sabes? Non había unha zonificación
como estás facendo agora desde o principio, sabes? De que aquí o metes, aquí hai estas zonas e non sei que. Entón, eu creo que nese sentido está ben, pero claro, hai que chegar a acordos con todo o mundo. Non facer as cousas sin científicos. A ver, nesto engadir, se botas unhos números gordos en 400 kilómetros cadrados, que non sei canto pode ser eso, un 0,5% da superficie, podes meter máis dun giga e medio. É o obxectivo do Estado, son 3 gigas a nivel nacional. Quizás o enfoque que temos nós é o enfoque que se sigue en todos os países, que é hai zonas onde caben un montón de molinos, onde hai moitas solucións, pero hai moito conflito coa pesca, vale? Eso que se fai, pois, no Reino Unido. Tú tes unha rexión, tú puxas con ela, cun determinado diseño, unha máquina, é o que seña, pero igual aquí ten que ser ao revés. Igual o diseño ten que ir un pouco máis imposto, decir, pois mira, isto ten que estar máis cerrado, neste sitio concreto, porque ao final son 400 kilómetros cuadrados. E igual construir con eso. Eu os mapas que ensinou Torcuato chamoume a atención porque igual esa conciliación dase incluso máis preto da costa que o que está proxectado. Se está máis preto da costa, mellores condiciones de accesibilidade. Os cables, cada cable é 1 millón de euros por kilómetro. É un montón de diñeiro. Menos efectos do campo electromagnético porque estás ocupando unha longitude menor. Está o tema do turismo. Eu entendo que se está a estudiar. Eu o que vexo é que tampouco hai un impacto moi negativo. En canto a, eu vou a un sitio de praia, vexo unhos molinos, eu o que sei de Reino Unido, eso non é un impacto grave. E creo que en turismo vamos bastante sobrados no norte de ter turistas. Así que igual de eso podíamos balancear un pouco. Entón, igual é posible, a conciliación, como dice Laura, é necesaria, pero igual o enfoque que temos que darlle é dicir, a ver, que anaquiño nos queda? Canto podemos meter aí? Porque xa vos digo, un eólico destos, pois serán kilómetro medio entre un e outro, pois 10 por 10, son 15 kilómetros por 15 kilómetros, sabe os números. Pero as demarcacións a Nord 2, eso non se pode poñer todo de eólicos, porque igual aí, creo que son igual 10 gigas ou 8 gigas de capacidade total, eso non se vai facer. Igual temos que ir un pouco máis ao detalle. Pero se se poñen máis cerca da costa, polo que teño entendido, agora toda a costa galega é cepa. Eu non estou falando, exactamente, eu non estou falando da... Sí, claro, é que son todos os niveles, os peixes, o que pasa arriba, o que pasa abaixo. É que se empezamos aquí a abrir o bote, hai moitos factores para incluir. Pero eu creo que na demarcación de Asturias, polo que vin de Torcuato, se podes compartir as diapositivas para botarlle unha ollada, sería bastante chulo. Igual aí hai algo, na zona, igual entre Ribadeo e Tapia, algunha cousa pequena, pero xa digo, algo vai haber, e todo vai ter un impacto. O que temos que pensar é como minimizar o impacto na pesca, o impacto na fauna, e despois, pois, intentar instalar estos cacharros. Eu teño unha pregunta como sobre a túa presentación concretamente, que cando nun estudo considerades que algo ten un impacto neglixible ecosistémicamente, cales son os parámetros para determinar que é neglixible? Eu non fixen estudios, pero si estadísticamente a población antes e despois non hai uns cambios que estadísticamente podas decir, si, hai un cambio, pois entonces podes dicir que é eso, despreciable. Teño unha pregunta aquí no canal de YouTube. José Babarro pregunta, comenta, boas, estáse a analizar os estudos de impacto ambiental en función de quen paga a acción e quen regula.
É dicir, como analizar os intereses das empresas e as demandas de información dos sectores afectados. Alguén se anima? Home, eu creo que o bon de que sea o Instituto Español Oceanográfico quen este liderando os estudios sobre impactos socioeconómicos e impactos nos ecosistemas debe darnos garantía de que vai haber imparcialidade e de que non vai haber ningún sesgo. Por lo menos o sector pesquero, que levamos moito tempo traballando co Instituto Español Oceanográfico, danos esa garantía. E entendo que o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, que lle encargou o IEO estes traballos, tamén lle dará esa garantía. E o que pasa aquí, o que penso é que se falaba antes, non? De que xa estamos chegando tarde á solución das enerxías alternativas, e é certo que os estudios científicos normalmente levan tempo, e por outro lado, os informes de impacto ambiental muitas veces recaban sobre as propias empresas cando debían ser institucións independentes, non? E entonces aquí ahora se xunta a ausencia coa necesidade de certa prudencia, non? Entonces isto é un problema. É un problema a hora de resolver, pero eu coincido un pouco con Pablo de que deberíase de buscar unha opción de mínimos para intentar ir pouco a pouco saindo para diante e, sobre todo, pensando que o que se está plantexando neste momento é unha cantidad de gigavatios relativamente pequena. Pero, bueno, tamén está outro comentario que había na propia no canal de YouTube sobre o tema das aves, que aquí hoxe non se tratou, que tamén faltan tamén estudos, porque esta é unha zona onde o impacto sobre as aves pode ser bastante importante, non? E que solucións se dan para precisamente evitar eses danos. Alguén máis anima? Bueno, yo tengo una para Torcuato y va un poco en el tema de los datos. Datos que yo creo que en algunos casos, no sé si el IEO o el Ministerio los tiene, aunque se han enseñado mapas de caladeros y de actividad pesquera, pero yo me imagino que para los pesqueros, los armadores, muchos de los datos de posición de los caladeros son un poco secreto industrial o secreto empresarial. Entonces tampoco sé hasta qué punto esos datos están en la mesa de los investigadores del IEO o del Ministerio. Supongo que ahí también habrá algo de problemática para tener toda la información necesaria, ¿no? ¿O no? No, ¿Me equivoco? Sí, entendo a pregunta. Sí, hai ese resquemor, pero hoxe en día tanto o Instituto Español Oceanográfico como a Secretaría General de Pesca, a través do seguimento da Caixa Azul, que levan todos os buques con máis de 12 metros de eslora, ten un posicionamento, e a través do propio AIS, pero sobre todo a Caixa Azul, non? Ten un posicionamento bastante fidedigno da huella pesquera. Por eso eses mapas que vos puña aí de huella pesquera son datos da propia Secretaría General de Pesca, que tense mentezado por diferentes flotas, non? E se a iso lle engades unha capa de stocks pesqueros e de zonas sensibles ou menos sensibles de como se encontran biolóxicamente certas especies, pois evidentemente vai dar unha fotografía bastante fidedigna do que temos enfrente, non? Que eso hasta ahora non tiñamos. Entonces, bueno, creo que é importante que esos datos teñan non só unha presencia en estes foros, sino que tamén o teñan en conta os diseñadores da planificación do espacio mariño, que é o que pretendemos. E o propio armador que me facilitou a min esas capturas de pantalla do plotter, pois tiña moitos resquemores, evidentemente, pero dice, é unha boa causa, exponos e explica o que me supón a min que me implanten aí na zona Nord 2 e na zona Nord 3 un polígono de eólica mariña. Es que exactamente esa captura de pantalla es la que a mí me suscitó la pregunta, porque claro, el caladero está a mano, es decir, eso no lo tienen las administraciones públicas, está claro que no lo tienen, ¿no? Y bueno, por ahí me entró la duda también. Además son líneas de arrastre, ¿no? Sí, son líneas de arrastre, sí. Pero los bancos se los pintó a mano. Sí, pero me choca, é compatible facer lances de arrastre nunha zona onde está a protección da cigala? Sí, de feito é o arrastre, é dicir, ahora mismo esa zona ahora mismo está vedada, e non hai, o TAC de cigala é cero.
E o arrastre precisamente, cando o stock de cigala está ben, é o que se dedica á captura da cigala. Dicir, desde o momento en que os datos científicos nos digan que o stock de cigala pois ten uns parámetros que se poda pescar en rendimento máximo sostible, automáticamente pois se permite de novo a captura de cigala. Ahora, actualmente, para ir a cigala, tens que ir con un aparello determinado, que lle chaman a raspita, para traballar en certas zonas onde sabes que hai presencia de cigala. Como está vedado, no sentido de que hai TAC cero, vamos, non que este vedado, de que hai TAC cero, non podes capturar ni un solo kilogramo de cigala, e xo capturas, tens que descartalo, porque é unha especie de alta supervivencia. Pois nestes momentos levamos 8 anos sin ir a captura de cigala. E se está intentando protexer esa zona. De feito, os arrasteiros non van a esa zona porque están intentando, evidentemente, protexela. E a sorpresa nosa é que, de repente, o Miteco nos planta ali unha das zonas máis importantes para a instalación de eólica marina. Casi seguindo ese argumento, con todos estes datos que tedes de onde se pesca, que se pesca e todo, podría ser posible debuxar, como llamas ti, un polígono e máis ou menos estimar o impacto económico que pode ter para a pesca, non? A zona do Lirio que dicías antes no Norún. Eso sería, eu creo que, moi útil no primeiro momento, non? Porque, ao final, se a eólica nun polígono desplaza a pesca, un acto de compensación sería o máis lóxico. E, de feito, sería un parte casi residual no profit do proxecto. Entón, eso igual tamén sería algo interesante que seña posible, decir, nós temos os datos, sabemos que en cada píxel do mapa vale pois determinado nivel de económico e transmitir un pouco para que ese diseño seña mutuo, digamos, de mutuo acordo. No, eu creo que os datos, é dicir, falta un pouco como ordenalos, non? E así nos ten dito incluso o propio director de IO. O IO ten unha base de datos importantísima de todo o caladeiro cantábrico noroeste e outros caladoiros, porque se fan campañas e hai datos que facilita a propia Secretaría General de Pesca. Entón, esos datos hai que compilalos, hai que ordenalos, e sobre eso despois hai que facer o que se chama unha cartografía dos stocks. Saber en cada zona concreta onde se pretende implantar unha zona eólica mariña que stocks temos aí concretamente, non falo xa de tira, senón que stocks temos pesqueiros e cal é a súa situación biolóxica. Por exemplo, en Ano 2 temos a cigala que está nunha situación biolóxica delicada. Está claro que aí non é máis conveniente implantar aí unha zona para eólica mariña. Temos en Asturias unha zona de veda do Besugo. Pois tampouco é máis conveniente implantar aí unha zona para eólica mariña. Temos en Asturias unha zona de protección de biodiversidade. Home, tampouco é máis conveniente dicir que o diseño que se fixo da eólica mariña en España é un verdadeiro desastre. Non hai por onde collelo. É o exemplo do que non se debe facer. Se queremos dicirle a un Estado que no futuro planifica a ordenación do espacio mariño nas súas aguas, o que hai que dicirle é, mira, aquí tes unha compilación de todo o que non debes facer. Porque se fixe francamente mal desde o principio. Eu creo que agora están intentando revertir a situación. De feito, os planes de ordenación do espacio mariño teñen unha duración de 6 anos, son revisables, cos estudios que se van poñer encima da mesa por parte do IO, eu creo que se van revisar, se van a aportar datos importantes para todos ter unha fotografía exacta de en que marco nos movemos e a partir de aí podemos empezar xa a falar de planificar en serio, porque temos unha fotografía exacta. E creo que en Balsaín, o 11 e 12 de setembro, hai previsto tamén un taller importante con presencia de promotores, científicos, sindicatos, armadores, etc. E aí o IO creo que ten idea de presentar xa un avance destes traballos e creo que eses foros de debate non forzados, sino que fluyan, son os que nos van dar pistas sobre, ao final, onde podemos implantar a eólica marina en aguas españolas. Que ao gallar se pode implantar, evidentemente, porque a loita contra o cambio climático e isto estamos todos empeñados no mesmo. E entonces todo o que sea aportación de enerxía limpia, neste caso a través da renovable mariña, pois vai ser benvida por todos, incluídos os pescadores, por suposto. Alguna cuestión máis? É un debate quente. Bueno, pois moitas gracias pola vosa presencia, tamén agradecer aos conferenciantes de hoxe as súas contribucións e o seu esforzo por estar aquí e tamén, bueno, a facultad por deixarnos
este local fresquiño, como apuntaban pola mañán. E mañán seguimos coa seguinte sesión sobre o tema das nosas rías e acuicultura, e espero veros mañán por aquí. Gracias.